O le tūlanga masani o le tātou polokalama. O le taulongolongo o le tātou te mua isa iri lava. I le mana fisoasoani. O le tua tau tasi pa ia. Ia wafo i le wha moe moe. Stami o luma ma le whasoa. O le tūlanga fo i masani ai. Ia. A mai ai si a tātou tapu ainga pupu lea. Ia na matifo lea o se limi whatarofa pe o tūlanga masani. Aua filifilia le tusi o Filipi. Ilona mta upo e lua whai upo e lima. Whangata mai whai upo sifun matasi. Te tonu wha moe moe wa. Tale whaunga ma le nei vai tau o lo tātou iai. Wha fita auli ese o lo tātou whenga iai. Whenalawa le tafa le laulangi o lo papa ama la ile to tele o lo whaion sapspaion nei wha moe moe. Ia. Mo le mawina lava le whaingata. Matamai al whaamai a meise tūlanga o ngā ruenga te mau ainga. Ia, pewa ia mātou i nei. I Amerika, meise lava le State of California, ma Oregon, ma Washington, le tu sifo nei State of lo mātou iai, te leo le mū. Whaaleanga i nai me tō tino, ia meise fo i o le ola mara soifu o tanganta, ia o a whaina ai, maari li wai. Ia, a le alava e whinau ma le whamai. Tūlanga o te mawa inga, tūlanga ese o whinau ngā whapolitiki, a meisi foi o le tūlanga o te tunua ese wha kerisiano, o lo whitosua ina ma whalo ai. Ia, te tonu wha mo mo, ia la tātou whalonga ma o tō whafonga la o whaitawina le whaipe lua le mta upu, lima le whai upu whangata mai whaipusu matasi. Whapea lo na whaitawina. Ia te o tau fo ilei nei manatu o ia keriso Yesu. O lea sa winga whaatasi ma le tua. E lea sa manatu ia o se mea e mau lona tūlanga tutusa ma le tua. Au a sa atu o ia e ia lava. E whai mona le winga o le polonga. I lona whanau mai whapei o tangata. A o iloa o ia i ona fōlinga e whapei o si tangata. Ua whaamaulalo o ia e ia lava. Wana au auna wo o ina maliu. O le maliu lava lea i le sātauro. O le mea lava lea. Ua matunga whae i nai o ia e le tua. Ma fōa ina atu ia te ia o ia le suafa e sili sili. I suafa umalava. E nei ato o tutuli o tuli vai uma, lava i le suafa o Yesu. E o i le langi, ma e o i le lalo langi, ma e o i lalo o le lalo langi. Ma o ia tau atu, e lau whaifa uma lava o Yesu Keriso o le ri lava ia. Ina ia i wai le vi inga o le tua le tamaa. Ia i uai le vi inga o le tua. Tamaham mai le tua la au tau whafonga mana tātou whalongo. Au whetalai mai ala nisio ana whiang paia. E whaingo whiona malamalama pa tātou malamalama i le tūlanga o le tusi. Malona mai tau. Whawhita uli o lo whengai. Ma le apostolo Paulo ia man ngā luenga inu ese. E le whaingo fie wae nā matai la apostolo ma i lātou uma. O i lātou fo i o tangata inu ese ua talia i tonu o le whātou tuanga whai utaia. Ua umana baptiso ma tali tonu le tūla whono. E o le tō tele nā matai le e ka le sia kerisiano po le so o le li e tala i atu le finangalo le tual tama malona malo. O le mea fifina wa ai ma tele ina fesiti. Pe o le manatu o Paulo. I lona maia o le tua o Yesu Keriso ma le tu tangata. Tu nga whangtaia. Wa ta oto i le malama o Paulo le wha malama ina o le wha o tanga. Ma le mea pitu sili o na ta ua e au na ta ofi e lau Kerisiano i ona vai tau. I le ka le sia i Filipi. Awa, o le visiri ale, visiri e peo mai tātou vai tau.
o le ola e whaavau. E whaafea on tātou loa. Ai whaafea fo i on tātou o antu i ai. O le manatu lea Paulo. O le whautua lea Paulo. O le whaamanatu lea Paulo i le kale sia i Filipi. Whaafea fo i tātou i nau po. Tele o le teimi wānu no tātou mālosi. Fina wai po ai le kale sia sao a wai le kale sia e le sao. Wai le kale sia o lo umawina le tala lei a wai le kale sia o lo tau whaase tala lei. Ale o fina ngalo leo le tua ma le manatura o le apostolo. Le ai o tātou e mori mau. Tātou te le pule il tala lei. Au na le tala lei. E pei o na fio mai o Keriso. E ta iala, e whaasino, le mea amata il fina ngalo e le tua malona malo. E amata ina ua tātou ta lia i le loto maulalo. Ia moni a upo le tātou watunu o tau lau whailaunga. E ta awhi le umaya wa lalo sa i le malo. E le olunga. Lea wa fio mai le tua. Lea o tam whaila apostolo Paulo. E awa watu le kalesia i Filipi. O lo tumu ai tangata ese matali tonunga ese e tau wha matala ai le tala lei ia Yesu Keriso almanatu leo Paulo. O leo la wha vauia de mo le mau Paulo wa Yesu Keriso. O le amatanga o mea uma, o le whawawina o mea uma, o le awala e nofo whea lo whani ai tangata. E le pule la tātou le tala lei, au tātou au auna le tala lei. Ai le o tātou o ni leo whai tutoa o le tala lei, e le ai. O tātou o whiriwhiria e ngā rurue e pe o le ngalue o le tangata whai whātoanga. Pe o le ngalue o le whawhine tā pena le lei, lona whale, ma lona maota, ma lona lawa. Tō anga na ia mamātang o fie. O le tūlanga nā o lo tamu whaila, apostolo Paulo whaamamalama ia Filipi ia eo ai tātou vai tau. So ia tātou te whinau po ai sao a wai se. E leo upu. A le whatinoi no soifua ma le ola o lo tātou iai. I o tātou nā. O e mōri mau tala lei. O au auna le tala lei. O whai whātoanga le tō whine e le tua. A e le pule i le whātoanga. E le pule le tala lei. A au auna le tala lei. Whamonu e mai le tua i le tātou mawhitanga nei tau a fiafi. Steimi tātou whasoa e pei o na masani ai. Le ai, o le poloklama ia, o le poloklama e taltan noa whasoa. E le whai aini whi naunga po ai sao o i se ai whasoa. Fitu whaai. Aua le wha le anga ina e lesi le manatu o lesi. Ai tātou sa ili le mawhanawhana o le papai mai o le nganga o le tua. Tātou te maua ai le no whawhea le whani. Whaalo alo o le tasi, Ia. I le suafa o Yesu. Amen. O le tātou wifo matitalo i le tua. Ma walunga le vi inga ma le whawhtai i lau whio. Wa tal tonu lo mata wola whātua tua. E te le tū la whai. A e te tau au ina le soifua ma le ola o mātou tangata. O le taimi ma le taimi. Le urwhawha ma le urwhale. O la mātou ngana ma le tatonunga le whātua tua. E iai lava la wa whio. Mātou te whawhtai ai. E ui aina mamawa ala ma whaingita. Wheo ai ai lau whanau i lei tū ma lei tū ala langi whapea foi. Ia te i mātou. O lo ngā lulue i tonu al whalewhasala lau ala e ka le sia. O le siu whonga o le tai au fau. Ia. Le mātui ma le maangau i le ala. Ia leo wa wheiroai. Leo whatino le whamoe. Wa mafua o la wafio o leo mātou tangata. O la mātou whawhtai, le whawhtai au whiong pa ia te whetalai mai ai pēr. So sone tala la mātou whalongo ina ia mātou talia. Le suinga o le oranga ma le fau o upu o lo whingalo. Whailea mo mātou taiala ma le mala malama i o mātou tangata. Mātou te le pule i au whiong pa ia. Ai mātou te whalolongo. Ma mātou au auna e tusai o lo whaasino mai ma lo whetalai mai. Whawhtai le mana o le ngang pa ia e tū mumusu. I o mātou tangata i teimi mātou te tewa mwhale tonu aina i awane o mātou tau mamau. Mai le ala wa umane e whāta oto. Mātou te sa ili atu ai pēa e lau whio. Mātou te whawhtai le ie. I le tala le ilo wale pelo e Yesu Keriso ma le whaolotanga wa umana atoa. O na e whawa i mwhatino.
li wai le matanga tua ai ma tua pa Yerusalema e fai ma no fuanga snu iai le tau o tala le ma li wai le matanga e fai ma awala e te feta lai ma iai lo walofa le ma vai to ila roi le oti to ila roi le pongsa to ila roi le tunga mau ai alanga le tina le taya o le seta wa to tu o ia e le o inei e soifua manu malo le o lo walo e fau pe ma pai mai pe ya te matou te malo lo si ai faftai o manuia le ne ya soifua fuanga fe alava le tafa o ke lope o lo fatasi mai ai ila tau o lo sapspai nei fa moe moe ya tal tonu o lo e tau au ina soifua ma le ola e mafuai na manuia le aso mafuai na iu faftai ma le viinga tu sai le o tai au ma le afiafi tu sai le malama bal pong sa awa e sila i me uma lo matou tua matou te fatu se i me o matou le ato ai wa lape lava le tau tua lape foi le ola tau mfai e fatino lo finangalo te le o Jamie wa matou vave yo matou manatu wa matou fam sino atu yo matou uso atangata ngalo na mata ya te matou lava ona ma ai i mea ko fale tonu ai o ina fo ile peti ai le va pa ia mala fio ai le se me te le sila fia fata atu ilu mala fio matou fale tonu le ngata le va mala fio stonu ainga tonu e kale sia meo feo ai ona le vai o la matou mo li mau ilo finangalo mal tala le ia ui mangalo la matou i fonga ona le toto tāua o le pele usu keriso whamalingiina ona o lau whanau wangsana mua moonga o nei taua fiafi le nei tafa o le kelope whasara lau atu ai i le siku fonga o le tai au fauma ana polo kalame o le tau longolongo fo ai maila wanganga mai whetalai mai o mātou wanganga ina ia mātou langona ai lau siku fonga tala o mātou loto ina ia mawhai o na mātou manino i lau papai mai. Tala o mātou manatu ina ia mawhai o na ofi lau whentalai mai. A vese ia te i mātou le manatu wā toa lo mātou i loa e ala i lo mātou whamatalaina o la wafio ma wafio ngupa ia. Ai mātou tuturi pēa. E pe ona tō matawina e Paulo le kare si e Filipi. Le ata manino na amaya Yesu mo le tala le. O ina mātou te amatai le ali e. O lalo lava. E mātou te fina wina i lo finangalo mo lau malo. Awa o oe le ali e. O lo e umawina le tawalunga ia mamea uma o le fuafuanga. I lo malo si mo lau walofa tu noa i le mawai mo lau whanau. Tātou malau fio, e ala le nei polo kalama. E le suafa manu malo i Isu Keriso lau alo mo lo mātou wali whaola o mātou tutalo atuai. Amen.
ua tele le alofa ua malie pule ua sili fo'i ona malie le fa'alogo i lou alofa tele mai mana ia upu sunga le fa'afegaiga na amataina le tatou polokalame o lenei aso tatou te fiua sa'ili le sa'o ma le sesē pauolona popolega i o tatou o ifoa i le lua o tatou finauina po o fea le sa'o a o fea le sesē tāua ia lagona tatou te amatamea ai lenei aso i le fe'au ia ma le fe'au a le taulogologo ia mo i tatou uma lava o le taulogologo lava ia i lē ato'atoa i nei fa'ato'a maua sona atoaga pe a mawhai ona e whaasoa mai i le loto maulalo io e maleanga malu e mawhai ai ona whiulu urutai ma tā upu tātou te tala noaina i le eise tasi o i tātou e atoa lona si la fia io e o le atua ma lona finangalo a o le mea na o loo anga i ele lalo langi le taimile nei finauina po o aitonu o atoa lona si la fia ma lona iloa ia a o le mea lava leo o mautinoa pe o upu amata o le nei aso le sunga le whawhengainga e o mai lava le wala au tātou te le o iloa po o whea o ta oto ai le mea moni tātou te le iloa fo i po le toa tele po le toa iti e atoa iai lona le lei ma le atoa fatalo fatu le si ufonga le taia fau ma lana tautua mo o e sa mo i le nei tula fiafi ia amatalia fo i le polokalame masani o asolua taitasi fea ngai masunga i whawhengainga ia o le taulongolongo ai taulongolongo i le a taulongolongo i le soifua wha le tino wha le anganga i le mawhai a ona tele le isi tu ai titi le isi tu ia atoa ono tatou o i le atua i le tino le mafaufau ma le nganga ia o sa mafa talofa i le suafa manu malo ke riso lo tātua ni whaola. Ia, o whaia o masui o le sunga le whawhengainga, se pulona tanu wasa. Ia e mate whaatalofa atua ia ati o e Samoa. Ia manuia lau whaafunganga, manuia fo i le whasoa, i le nei ia fiafi. Na wa o atule ao fatulima mal fatalo fa ilo to pa ia mal malu wa mafai ona fisota mai fe alavale tafa la langi alo yai ala fo le taimi ia ole tua malon taimi e tasi lava ole taimi tanto te lo ai le mafanfana olona pa mai ilo to se fua ma si o tanto wola wa ole matou taimi ele nei tafal ke lope ia o la solua le nei o la solu lua o setembra a wa te leono minute fast full mal fitu le wa mata na la tuanta tu fasa longa ia ile tawa fiafi o le nei tu o la langi o lo manto yai a le mata po fiatal noina mo mai le ile matayo los fu matasi ia a o lona fai upu luas fulma tolu vangata mai tolus fulma lua e ala vai intato mantua teleo o tala ma va venga le li ma ana onga e va va la tele le vai
matai o maluka ia ia manatu e whapea o mareko na mua. A tātou malama i le taimi, ma e o lo tusi atu e le tusi. Ia ona whaingofia lea ona on tātou malama ia whionga a le tua, a wai le whapea na a wao Yesu a taunu na inisira no foi laro motusia ni ia o nga leli ai tele me an falwa ele li tele foi fa maunga ese ala e va lata to toru le pe on ta ua o lo mal tino fo ia la ususi o tu spai o mata yo ia lo fa mafa lo na tusiatu o lana evangelia i tangata i utaia ia me se fo yo tangata no ese wa mai tonu o lo tu utaia wa sa ia i lava whainga wha i utaia la tau e tali ai ia tangata o no ese tonu o la tau leo o ia i whau tū la whono i pui ai ia tūlanga e pei o na la tau ai vai tau o Yesu ole mea olo tam whaia mātai o e ni wha mafa ni wha malamalama ole pule saua Yesu tau nuu lo Yerusalema i lana malanga whatupu i amatalona vesi. Amatalona vesi siri tangata. Pei wala mta upu lea la whaitau pa umala utala. Po ai ia o whea foi e mai eile nei pule. E mafu ai o na saunoa i saunoanga pei o na whalongo i ai tai ole nuu Yerusalema. Le au staulanga bo le mare au tusi upu to ina fa punga ia e pe ona yai e wa ole ai Jerusalema e lo ilalo tainga au staulanga ia ma mare au tusi upu ia malato tau pulenga ole fix fulu bo le au Santorini ia ola tawe fa ia fa ingo tangata ba ona soli tu la fono so stu la fono no e fau la tau whalongo le leo Yesu. E fau. E me vai na a tatu whaitawa le evangelia a matai o lava ia. Wha mtalaina le ufale o Yesu. O le tele o mea olo whatatau i whenga intuai. E pei o le asindi. Ia, malana tama. Tama i asindi. O wha upunga maua mai whenga intuai. Me uma. O le tatu nunga matai o malana tusi. Tusi atua i tangata i utaida ma lato uma wa lato utalia tala le ia Yesu Keriso. E le aise mea na tupu fua. Wa levan saule longo. O le whala velave e taunu. A ua pong saa tangata wa le mala malamba. A iei le mafuanga. E le toe mnao tangata toe le petia whaavai wa lato iai. Mea o lato ngarulu iai. A mise lava iau staulanga ma au farosai au satukaio au tusi upu pe on vai atu au Santorini mai lato uma no tai le malo wa ele ese le malo ese le lotu fa iutaia na le lotu iutaia o lato foi na le malo le mel na e te fa fonga mai ai sei vai fai tau la le fina unga na tupu tonu o Jerusalem watu Yesu tono le malu ya ata le malu te ufale lo pa le malu atoa awale tule le fatfaita ulanga tonu o le malu tu I fafo lo no toa o ie o sieta ulanga ya o I foi fasie manu ma avel toto tono le malu ai fa fonga lo faita winda le tato mta upu mo nei tawa fiafi Whapea, lona whaitawina. Ua urufale atu, ia I le malu. Wao. Ona o mai ai lea I ante ia o staulang sili. Watoia ina o le nu. Ua whapea mai. O lea ea le pule. E te whai ai nei mea. O ai foi nana tu ina atu ia ante oe le nei pule. Ona tali mai ai lea o Yesu. Whapea mai ia ante latou. O te fisida tu foi o ia te o tau se upu e tasi a fai tau te tau mai lea ia te au ona o tau o tuina atu lea le pule o te fai ai nei mea
se papa te songa e a Ioane mai fea. Mai le langi ea pe mai tangata. Ona la tau whelafo la foa ai ai lea. Wa whape ane a whai tātou te whai atu mai le langi. Ona whai mai ai lea o ia ia te i tātou. Sia fo uile mea e tau te le itali tonu ai ia te ia. A whai fo i tātou te whai atu mai tangata. Ia. Wa tātou whiwhewe i le motu o tangata. A wā o lala tau lea tā ofi. Uma ia Ioane. O le perfeta ia. O na rātou whai mai ei lea ia Yesu. Mā tau te rei loa. O na whetara i atu ai lea o ia te i lātou. O te le tau atu fhoi. Ia te o tau le pule. O te whai ai nei mea. Pea ni a wha o tau. O le tasi tangata e to rua o nā tari. Ua alu atu ia i le umotua o whape atu. Sole. I nā ruia i le so. Se e ngā lue i la utovine. O na tali mai ai lea o ia. O te musu. Ai murmuriane. O salmo ia. Ua alu. O nā ratu lea o ia. I le tasi. U whapea. Fo i le na upu ia te ia. O na tali mai lea o ia. Le ali ie. O te alu. A ua le alu lava ia. O ai se sola ua na whaia le loto. O le tamba. O na rātou whape mai ei le ia te ia. Le uru matua. O na whape atu ai lea o Yesu ia te i lātou. E moni. O te whai atu ia te o tau. E mua mua atu tangata. Ao la fonga ma whawhine taritane. Ia te o tau le malo le tua. A wā na sau iane. Ia te o tau i le ala. O le ami o tonu. Ai tau te lei. Taritonu ia te ia. A ua taritonu ia te ia tangata. Ao la fonga ma whiwhine taritane. Ua o tau loa foi. Ai lei muli o na sala mō o tau. Ina ia taritonu ai ia te ia. Ia o tau. Ia o tau whaalongo mai. O le ua whai tau pēa le whai upa tau suma tolu. Ia ina ia wha maamla mati le tātou tala noanga. Na whai upa suma tolu. Ia o tau whaalongo mai. I le tasi whata oto. O le tasi matai. Le whai le tau vine. O ia lotaina i le ai. Ua eli ai le solinga vine. Ua whaia foi le olo. Ua tu inatu e ia e ngā lulue i vine. O nā alu malanga ai lea o ia i le nuese. Wana tanata o na pō. E matua ai le fua. O nā winatu ai lea e ia o ana au auna. Ie ngā lulue i vine. Ia matua ia maua o na fua. O na pupue ai lea o e ngā lulue i vine. O ana au auna. O ana tau sasa i le tasi. Fasioti leisi. Ma fetongi leisi ima. O na toi awina atu ai lea e ia o isi au auna i sili. O na tō tele i e na mua. A ua whapea lava o na lātou wa mio i ate i lātou. Ai muli ane. Ua awina atu ai e ia o lona atari. I ate i lātou na whapea ane. Lātou te hawa mai i lo wa atari. A o ia tangata ngā rului vine. Wailo atu lo nā tali. O nā lātou whitau tatala i ailea. O le suli le nei. O maia. Tātou te whasioti o ia. Ai whai mo tātou lona whanua. O nā lātou pue ailea i a te ia. Ua lafo i a te ia i le tuunga o le tau vine. I tua o le tau vine. O nā lātou whasioti ailea o ia. O le nei. Pea saule a tali e. Pea saule ali e ona le tau vine. Se a se mea na te whaia i nā tangata ngā rurue vine. Ona la tau whai mai ei le ia te ia. E matua wha. E matua wha au mativa e ia. Nā tangata mi o leanga. Ona tu ina atu ai lea e ia o le tau vine i nisi tangata ngā rurue vine. Nā tau te avatu i a te ia ona fua i ona tau sanga. Ia whamanui mai le tua. Whai tau ina
o nisi ana fiong pa ia. Ia mai atu maua te pe ia te ia. Le mamalu ma le viinga nei masa uma e wha lava le atal pesi. Foi mai loa, tātou tala noa. E pe ia le amtanga o le wha moe moe o le tātou wha soa le neitangwa o le pule. O le pule. Wa tele pule. O le voi e le pule a Ierusalema lantou e pe ona ia ila o staulang sili. O tangata ia tau o toi ina. Ia o tau finga mai lava le taimia mose e fiutsi fulu. I lantou le fai le whaamsino o le au Santorini. Ia atoa i mawhaenga e pe ona iai le au satukai o ma le au farasai o isia wahenga ma le au esene. O vaenga ese o lo tonu o le ai o Ierusalema le au soifua lo tanto wali. Ia o al taimina u fale ai tonu o le ai. Ia o le mea lea o le mautonu ai i le ngata ia te i latou Ierusalema. Ia le tōtele o tangata na muli mai lava i Nasareta, i Karileia, ia Yesu, le awa o le whainga malanga pe o le wha moe moe. Ia o Ierusalema. Le ai mo whapa ia ina. Le ai wa mori mawina ai le tele o mea le lei ma mea ua le lei. Ona o tangata na filia e le tua e whai ma ona nu. Ia, tātou fwoi mai loa pa ma vale tātou pese. Ia tātou whasoa loa. Dea vama le whaaloalo.
ia o le pesele na e tuina atu e whanofile muai lo finangalo mo lo whaatalitali il tātou whasoa o la amata ele tau fia i whai upu ia lufu tolu lua le tātou whasoa e mwhai an whanga atuan tau po ilusi fuma tasi o na olona tā ua ai au ngā ele mea tasi pe o na whai atu whamoemoe ai o le evangelia o Mantai o le tusi atu i tangata i utaia tangata o lo tonu o le uluai e kālesia mo fel temi le whaongai le upu e kālesia ia o tangata ia o wala tau tonu ia o ngā Yesu le tuinatu lau apostolo ia o le taltonunga lava o le pulen tu e Yesu lau apostolo tu atu e apostolo i o la tu so ia ma whaasolo e lava le tāla inga wala uina po i o paulo e tūlanga ese i le pe o le au so o i tō sifuru ma le tō lua po le au apostolo maliu iuta ia ona sui lea e matatia i le vili au paulo aia o le apostolo na wala au e le Yesu toitu a wale ngā ruenga inu ese ona taltonu le wata mai o tuspaia ia e lava lon sila fia e ata mai le lei le aonga le lei ngangana e leni ia o le ngangana latina ia ma le ngangana e Peru pe o ngangana ia po le Aramaika le Peru sa whaonga ina i tangata le vaitau o Yesu o tūlanga ia taltonu le manatu o le totele o le au susu e mai lawa tamai tu spaia ma foi le wala au Yesu pe ia upu ele fifiri e Paulo Yesu fifiri e Yesu Paulo ia fa mo moe ina ia tala il tala lei ia tala fe aunga le momoli ato le tala lei i tangata nu ese ma le tūlanga lo soi foi tangata wa tele tu nga tangata a mea lava le ba lo Roma lo pulea le la langi nao na po a le tūlanga le ina ona fisili ia tangata ia Yesu na wa taunu o Jerusalem ele i fisili tangata lau tele we na muli mai ia Yesu a mata mai lava i Karilaia ia ma watu ai lava ma ta pena tu ai le urfale i Jerusalem pe ia i Petania e toa pe ia Yesu ma le maunga o olive ia e mai seo o le lato tamaftanga o le paseka ia le urfale i le ai ia e se foi le bon maua mataio e tūlanga o le malanga whatupo Yesu tonu le ai le mea la pitsirin tautia ia o le ason soa ia la tūro Yesu ta fulia lau ale au ngā lulu e tonu o le malu i la tō lo whaia le swing o tupe e pe ia o aso nei e te alatu ma lau tupe Amerika e taunu ulu malai vaelele te alu la e peke sui ai le tau o lau tupe tupe Samoa pe na fo i la tūlanga o taimi o Yesu e o atu ma tupe a Roma e na vele tonu sui mai le tupe i Utaia ai le whangaina le tupe a Roma e le to e watua di manu di tonu o le ai mu whaatau na wa iai la tau a tāpena ina ia ala vai a Yesu a wala umai e o tau mia ai e vai ua whai el pisinisi a le lotu i tangata nei na mafu ai na uma na fuli o lau ia whamalolo Yesu tangata tau waso e mativa ia Malaysia ngā ruenga leli o le whamangalo tangata fisiringia po o ai Yesu o whaiana whamangalo inang sala a tangata mena lea ua wheloa i tutu ai ai Yesu bale o staulanga ia le autus upu o to ino le nuu ma whai lol tal noanga le po fe mai le pule lea fe sa le pule lea wa latu ma Yesu fau le latu whalongo i leo sitanga ka tai longa, i leo sitanga tanga onga ia kamilielu o leo la wiloa, i le nā vai tau. Nā onga i pauno. O whea mea sa wali nei tangata, ia, ala langa tangata. O le perfeta mai nā saureta. Ia, pei whao nei ona po. Whainta ai on talia o sitangata, e se le mea sa waia, e o se whai se mea ua mautu, ma ua tā whio fi ma mau.
e pe ia tau fai atu ole e kalesia ia ole kalesia le ri ole li le au le kalesia o e wa vala wina manga lue le kalesia ele ni leo le kalesia i lo tal tununga ole au nga lue na to nga lue i mo i fo nga lue ia o pe o pui ele au nga lue le tala le pe ola to e pule le tala le ele pule ta to tala pule ale li ole nga ole li o nga lue ina le ola tau tua ma le ola o le tangata ia tata mata upu na ma le fo tua atoa le mata upu lua sful matasi si mai le fai upu tolu suma tolu le na so polia le tato fai tau ai avatuloa i fisili ia mani mafaufaunga i le tato IT ia pori sunga le wao ia tuila e pa faftaisua ini ma fisili fatu manatu tato tu faso ai Faftai, tai lau sunga i le whengainga ma le ia i le whaingofia ne mea tu spa ia moa ua ia a tonu e whaingofia i au tu sunga au whaingarua a oe le whaingofia ona e te tau ona umala malama tangata ntusia le tala lea e te tau ona umala malama le fuai tua o tangata na tuua i lalo fuai upu ia la tatara no iai o te fia malama o le a le mafaufaunga o le tangata na whaawasenga ina le kanona na mafua ai o na whaamuamua tusi a tangata lea a le a fo i le mafuaanga na lai o na tau mawhai le tusi tala le tangata lea e anga i tonu ana tusi tusinga i tangata o iutaia i tangata so me uma ia o te fia manino tele iai a wa a manino vaenga ia o na whaingofia fo i le na manino ia mea ia ta te na ta nga iai ia e mana ia fisili ai le whaingofia fo i tari o fisili ia a wai e pei lava fo i o le whenga tuai i le i tu se lima mose ia to mala perfecta o ele tasi stu stala fa pe foi la le fai evangelia ia to tolu i la to Ioane ese foi la le vai o Ioane o le Ioane ale o le tonu ia i le totele na sia le evangelia Ioane foi le na le moto patamo i ma fa funga na usi wai ese ia fale a onga ono so suenga ia tatou mantua vo sa amai itala famtala le ia onga le li ese fa mama wina wa ese tu Palestina na nga ia le tala inga na vai tau pe o Mareko te tonu to tele ia o ia sa nga lue ia Alsania le tau ia ke siano Coptic o na nga lue tu lai mai ai tele o la wata mai mulmuliane le sia unga tupulanga ia o mataio ia manatu isi o mataio pe o ia le au la fonga o le tangata tamai le numera ia i meta fai numera o lona winga o le totele au na iso o Yesu ni fili mai kalaia o na tausonga o le au faiva ana ele ingata ingena fili farsaio pe o le vaiatu pe voi la matai o le au la fonga le la ru saili le li o le tangata te malama na ia la tau e pe la tau ave mai tu singa wai ese me na tofiei la apostolo e o tala ia tantonu isi o toma na ru intia West India se o termine io na e lu cristiano intia ia Paulo la toe ona o le tomai o Paulo ma lona tangata o le citizeni o e pe ia le ai a wina Paulo ide le la langi o lo pu le e Roma ia me la langi le ta wa C8 se io a Europa ma tau lia vai lua i le me tau o le tu o le Near East ma Europa vai lua tonu i le me le ma lo teki aso nei le me na sta mai
me na fisota ai le o lona winga o eleni o Europa fa solo mai va pena ia ma le Middle East le e tele na ngalu lu ai le o isiana no po Jerusalema o isina o Antioka ia pe o Paulo le alu ai tala I tele o ai I asiati se o fo I Europa o alu o tala inga Paulo muriane o tau no Roma peila o e lo ai o le tusi ia le amatai e ala na whaatitau I tangata iutaia o le wha moe e awa o ina tangata iutaia ua tau nuu umawalo anga ia Yesu ua le toe ia isa maru si tele I tūlanga o tapo inga wha malu mo mai Nanga le ana whaile tala Yesu le malu ona o le tele o mea ua le o sao I le vaai lea a Yesu atua mo so le ana tatala le me le laulangi e vai ni taunu uma fifsfulu ia ua leisa malu mulmuliane sau leisi kaisara faasalalau le faasalalauina ana I le toe foʻi e le winga na o lautala o lea tau whai mātaio e tusi ona tangata ia lātou talia le tala lei o Yesu a atoa iai ia valo anga lau perfecta wa atoa iai le tulafono a me president fainta la vaventa le per fatutuanga o mea na tali tonu ai ia le nu o le tua o Jerusalem o le aipa ia le alava e talitonu I lātou o ia atoa iai mea uma e le o ina le men tupu le ia Nebukanesa ma le malu mua le alava e taofi ia le mea le e pei vole o tūlanga vaitana pe o mai tatou vaitau e tautala ma le whaaloalo awa o lotu te tele ue o whatūlanga e vaitana te diase leo mai fafu ai e pe on vai atu o leo mai fafu ia e tauan tātou manino po le leo ai au fefo ia mai ai wai mena e pe o nei vai taimi o le mea voi lea o le mea ne tupu nei i le whanau mai ai le evangelical le whaifau mea uli lea i Azusa Street i le fauna mea na matama le amtanga i le lua I aunga tamao le karesia tu mai e tangata no a Montana a Montanist e I vai antala inga vapena na iwa na rato manatu ia wau I mero asiaiti tasi o e karesia tu si tu ai ia whalinga a Ioane ua whau e nala mua ma Jerusalem whau lea se le whau o le mea tātou teiloa o a whainga o whai e tangata o lea lava e ola le karesia o lea whai soifua le li ona le karesia ia e pe o se tali atu na whainga matai o aia e le wape o tamwhai matai o o lea tala I matai o e tusai apa a whai tau lamtanga e a matai I e a matai Jerusalema a Iutaia Samaria ia me whasolo tu ainu ese peira o ile a ngai mo mua ia matai a ngai ia I tangata Iutaia ia rātou malamalama matau lia fo tele ia upo tele na le malamalama mai lau whaitau mo mua o Israel o tu ainga sifuru lua o Utah pedi a mina mai tele I lalo me ia Jerusalema tolu o le upu le e Peru o le upu le e Peru o le fisili vesa wai ia e sau mai le amtanga me sa wai Abraham o tantonunga nga sa wai ama le ngana lea ia ore ngana sa tau ave na ia ore tusi e ave mai si le o le si nga ingoa o le tua inga o Utah pedi a mina o tangata e Peru au Hebrew e aso ele le mea sa wai le upu Hebrew ia tātou loa le o le mea weleva ia pes whamam la matu nai ia tūlanga Manaia, rio e pion whai atu e manaia le tā moa ulawa ia e le taea nisi
pe mani whaingofia na malama na tamtau pe au tau iaisi na malama anga tatusia le mea o le leo te baba e tu ta vaenga len whaitau a whai e whita tangata ia na latu Iesu turi whafo o te tonu e sala li whita langa o le whoringa mai o Iesu o le stranger i le ailea lele i lewa na nga i atu wapi o lena ta pena mai lana ngā luenga i tutonu o Kalileia. A le pifto a nga i atu tutonu ele i lewa o na tu vai tutonu o Yerusalema. Wa nga i atu le manumalu. A lea latu whai la whainga ia. Ta fuli ia lau. Pe o lea mātelen na pepese ia Kerusiano. I nei loa ai le tūtangata o Iesu. E ita e peia o e mau. A fasili tele le fasili i le mele. O le mea o le latu o le tangata e fou atu i to tonu o le fasi aidea. E le lewa fwini tele fwini i tangata e le lewa na uina o lefto a ulu fale, le lewa na ulu fale i Yerusalema. A le o atu pei o alu atu ua whainga i tu tonu. O le ase tatou wa ai whakirusiano i ai. Ma se wa ai ara tangata i utaia. I le teimi nei. Wa tele ai utaia e le lau te le talia le mea lea. E o mea le teimi nei. A le whamanuia le tua. So le fasili tele lea. E tatau o tilo fo i tangata kirusiano. O lea lava e tu le maita masaro le maturity au i utaia. O lai lava tu lai mai ilo la tu lava tali tununga a lai fa manui e le tua so le ana le ai e Kerusiano le vaenga le ia le whaingo fia tata wai le whaingo fia le visiti e pe o nai tutuli e le visili po aia o ai mataio wena na vai tu pe o mataio tala voi kapana au minisa wai le au la fonga le o mataio sau ia Iesu. Me wana te vai le tala. Il tano anga lea na whai nei. E wha mawha e maa te il whai numera. Ia. Le vai vai. Tō tele tangata ia. Si al mawha whaunga va tangata i le leil numera. E maroa i le leil numera. Lala e wha matala mai ai. O lea ua whewhe la wali ia. O no numera i tō tele tangata ia sa paya Iesu. Ia. O le simea. O le au te tel mele. Ia. Ahora te me po e su tatu fisili la mo po e po ia e le tanga o ia la wala titil numero mo na so e va penale ai a matai vai ai a matai wala no tusia tu i wa e va pe o mo wa se umale au su to mai si o le evangelion tu si te no fitful ia na we silvia fitful le na me pe man ma na tale pe ai Kaisala Vespasian le malu le umana failan ngal wenga chulo na tani o tigers fa umale tale peina le malu ya e o mai teina lai loma le gate ole la va o fight to all man malu tigers la e uma ata o mo vivo e sai tono malu ma me uma na luta malo ma so ele stemming of viento certo sì o taimi o la tata o mia tangata pe va le ta lutu no fai e winga i a Paulo ma le kalesia le Filipe e le taimi fai o fie taimi fai ta o le mele e taimi salon fa mo ai matai mo mo o le vangalia le va bene mo mare e sa tele le e pe o le tangata o la tamo le selau yata evangalia luka ma matai e o tangata la ta mo el malfoni e otto relay ma fata otto relay o luka la to la tu sia tu te filo ia va pe o tangata ta mai o ma Roma e tua fata otto relay e fo mai nangtala ia pe wala matai wala ai e fata otto relay ina ia tali tonu ia tangata iutaia o iutaia le tusi ai tusi ia va taio le wo mai ai tato taimi mo tu vata ia vai na Silvia foto atu vata sia kanona il taimi o Kaisara Constantine wa di luto
to atu lole io tai io bishop ia o e kokele wa le tasi se bishop o to ina sa pule lea sa tau si ia lea ia fa nga upo tanto e fa ngofi i lea matanga ruenga ma le matanga ruenga to tele o to fono ia ele tasi fo se mana na matalo anta no tal to nunga mat foi na ses pe va mele tante pe ole misterio na ole tala le ole tua e le mafai ona o mawina e stangata e ia lava le faalinga mai ele tu ole mela a saul faalinga stangata o lai fafo maselio ole tu langa fai tana le visil oila fena o mai ala me na telo ofisili pa pena me len tu po Asusa Street ele me uli le na a mataina boa le mele tau ta ole evangelical po le tal tonunga tau na fa wina le nga ia tau tala ngana ese fa mo le mele a pe tau le fa tau tele le a wina le ia le auto fo ia le matatu ba ai ma fo nga le tu to tasia isia ka le sia tātou no mai o I vaenga e kare sia pari le wa tuto tasina ia pule ala tau le la tau fo a me mai e ma fo ai ona tātou vesi e le se vesi le na mata mala mtanga a mata ona vesi a me le pe va mo ai a mata io te vai vo e tala mata I vo ilana fo anga I me pit sidin taua e le watu ia pe ila taua le monga olive pe taua petania taua ole taua futanga I temtonu o le paseka taua uma meia i le tusi matai e ala fa taua matai ma tusi meia ia tali tonu tangata iutaia o Yesu o le Mesia le tua o fa vela vela temtonu le tua nga Mesia le ele tua nga tangata le o le fanta tali iutaia pe foi lá o aso nei na mafui ia pe nei mu tele mo tele o meu tupu tato vai tau a matalona ala langa isi o mai le un a wale talo I le tua e vai lá te vai sui policy ar balo o le anga I le environment me va pe ia pe se na manatu le mea tato te lo e pe la vai tau ia e tato te o ma le loto maulalo I luma o le tua awa ia o tato fifilia ia le tua tau tala ma le loto maulalo e fai ma fai au e wa to o tato I tua inga ia le fakasa ma le fakasa io o mamanu ana mai la mosade e o na rua kalesia e le se no ona fa vai mana tu la fono I pui ngore kalesia ma le chai o le kalesia le wo tau le sisi e wa tu fo o kalesia fa o la protestant a ese foi le manu e fa tau le pule le local church e fa tau fe ngainga e le fa tau se le marosi a vistangata ia be o me va pena pola se senga o le manu wino e kalesia e tatou te iloa e le mawhai e nei mea umau tau fia ma pule i leiri pe o le winga na o le upu e le na o mea ai o la itangata awa fionga e pa umai fonga o le tu pa umai fonga e le ni a fionga o tustusia e le na o mea o tustusia e fau pe feta lai mai o le tua pe me le tatal tongwai e feta lai mai pe le tua ia te tatou o le mewingta o le whaion tātou taria le leo lai wala au mai o le apo me mafua ona le tele au mea a oina e pe o iutaia I le taime Yesu o le man na ola uri le e talia o onga Yesu ona olo no winga o le a whaale o ngā ina o la tau tūranga whataita a le o le mea na o le tam wha Yesu e watu le malo o le malo e lave a ina le ola tau mio tangata wa le ngata sau Yesu o lai pulei Roma ia a le pulenga vo I na fai he rota lato ia o tonu o le ai o lo no fuata tai o le staulang silima e o matua fenumia I ma fo tangata ia vai tai
ia le lava nga solo Jerusalem le temi fa tau sa minga al paseka pe ia ro le tatunga o me tupu nu ore tua e te pa o i le soto le mena mata ne vai la o mai vai sa uninga mai e te tai nga i fenentua o le mena le talia e tau nu ia Yesu ia le fa valo anga o le fenentua i mal tu la fon e le tatu le talia e le o tu ai nga mesia le o le fa talia o le me ventana o sa le mesia o le tua ia vai la ai ma dia volta dia Yesu tadi ai le da was tau la ka vala to ina e winga po fe ma yena na pule le o le pe i tonu na na koina ofisili i o lefta au fale ele le vana i tonu Jerusalem ne wala tu failana o ngai tonu le mal wa mai fesili tangata o fe a mai le pule o fe ke sa o mai pule ma me ia ke fa kingo ngai me ia ai tali li fesili ele kali se fesili a tali li se foi fesili e oi so pe le winga na le tamo fai ina ia manino ia me ia e ka ke kama fai ia tu mai le lalo langi le tau tio na timi ina ia mafai na manino le lei wa le mfenta tu tara no tu spa ia o pe pe a le mfainda tu wa ai tino le langa le tau tio lai lo ule wa o le vele ti fsidi ai e manaia e lo loto o le saul fsidi a tali fsidi o le mea na o le mea wa leva o le mafa faunga fa filosofia wa leva na wa o mai tangata ele ni mena you answer the question with a question so rhetorical mele ka o le rhetorical dialogue e sa fsidi ko la ko fsidi e su la ku le manga ko me ka lo ya ka mai ma kai ku sai malang mo long fam kala inga o character Yesu o pa ka mai Yesu e winga nga sei fua Yesu i Nazareta is ka mai ngu pa ka va ai ka mai foi e mo kwa i loa le Yesu fe ia kuspaia e ku la fongo la perfecta ma ka ia kuspaia a yukai Yesu e ka o le tanak e ala ka o tanak langa la ku ia vai we fa le wai me ye ko kasi Torah lua e vi perfecta ko du take of the wisdom literature o upunga nga ka wa ma foi ka ku spai e peru ya so ngi po sai ole tanak e la ko fa ku la ia nga pe ira wa ku ra ke siango pe ka ko ngi vai kan wa mai ku si sala la web ia pe wa ko fa ye ma po fa ngo ka yo lo ke siango su ya ke lo me pe ka ka ngo fi mai Yesu o mo fa de ku spai e peru le nga ele ale chaptuat ba ya vai ele fi ke le ia ka yo le loko i Roma ia a winga aku ia Jerome ko ku si le ku spai me va pena o le mene e ka fam kala ko o Yesu ka ngalo fe me lo ko e lo ku sunga ko o sunga ko fa sanga fa kala ku spai vai la nga mo a Yesu le nga fai nga wo kala ku spai ka kala sa o ia isai nga umba fa be kala Yesu ia o ku si nga ka ngu ia ka ia ngo foro ila o le ko fa lo ko ke ia ko ka ngu ia nga o luka nga ka mai ai o le masangi a Yesu ma ko le o Jerusalem ka usaminga ma saunginga piku sidin ka ua pe o paseka e kele ia saunginga e mafuaia nga o tangata Jerusalem kasi ala mal a kele sungako sungako la ka pe farsa pe wala ka ko fuare kalesia mala ko farsa mala ko pulenga mkanga ai kasi ala muare kalesia e fakasa e o ka fo e fakasa e o malu so ai o menga ka wai ko fainga ole o singpuli di fale la we ni ia kele wa ia ka usfongo penga po ikana fo pe wa yo salema ke le man ia o ngapa fafo morkai mi o ko nga kai saunginga i Jerusalem ele a fuala mo ma boruka ya Yesu su luka usanga ala wo
o le kaimira wa ve Yesu ma ka ko makua pe o le mera ka ko sai ili ia o nga kariero fa mankunga ka sangara ia so fika la ia i sikala lenga mai e luka i ia makai on ka ko lo ia on ka ko lo ia o Yesu ala ko sa loku va kasi mo makua i sungako ma winga le ya ai pe ole ma fa nga ia o Mateo yantala e kangia mai ia no nga waonga ia to ai ma waonga leli o le kam fa ia fa mkala me kulanga o faingu mela wa pe o langa o sianga nga wenga le sa ia molong ko mai mo la fonga e lo fiku nga ia kala kupe ma faingu mela ma pe vola ai muria ia e kangia mai ai le kule o makai ar fa mo o makai i longa ko mai ma le kalengi wanga maua ma vea ma so muri ai Yesu ia vaku le kala inga ma fa mala mainga o nga Yesu i le mea lea wa mala maia e ma kauri vor kera wa nga ora wa so vai ai Yesu la era winga o ia mea ia nga wa ole ku ia o ko le la fa mkala ku ia le winga mea wa e kele mo me fa ka uku le ka ko o buanga ngana mo me metaphor pe vola la aulea nga fa mala ia Yesu le se fua o la ang sala la o le metaphor o le nga fa ka uku o le ka mo ia o le la o le fa ka ia Jerusalem ma ka o leva nga ngofo e fai fa ko anga le tua ai se fua o la mero fa Yesu fa mala ia Yesu le leadership pe vola o kala ia e fai e winga ko vingi o e ngoa kurka au polar kaimi e le pule le ka ko nginga o nga lue nga le tu nga Yesu e le pule ka ko pe o ka sa wa ngafi ma ia e le ka dia ka ko ma fa la ia me e va pe o le me vale al me o ka o falengai ya lewa ya ba ponga ka ko ki masangi o tangata hala to ko kala de ya furia pela le mera ka te fa nga inga o le tai ala ko la discussion lo winga fiku fa so ai le se manga ko sa wa ko ele po se manga ko se ai paul manga ko se o manga ko fa le anga ele se manga e o fa le anga ele se manga ko ai fa ni mai ter manga ko nga kala ko nga fa so wa e kasial bera ko me mo nga le di tengo fa ya o la fa mai ya fionga le tu e le nga be ai o le tangata a fionga fo i pa u mai fo fonga le tu le fa mau is ale u mai pe ya vai voi le ngaria makas a yo angia na ko a kusi mangi kala ia longo winga e o fi maka kala ia wa fa mau ia na ko nanga manga dia o fa mo ia o lai ka ia lo lo ka dia tala nei ia le fa ka va ia pe kusiri e ka sis ko nga ka le sia ke sia a fa ka le karva so pico loko ngai lo le nga o le kaimia nga makai nga or kala inga umaku la wa poskolo ko la mai la ko so a makalonga sese ese será nga le fango fie pera bere mai paulo ku si na mercado usale wa mai paulo it divinity male humanity o Yesu me po si nga fanka si fanka si di lo fa fe nga fio mai le tu ala ya Yesu la ya kala le mai ka e makayo maruka fidele ko era nga pa ia Maria o longo vinga na pe o ko Maria mai nga pa ia o Yesu o le tua le alu o longo vinga ia Maria ki nga Yesu ki nga foi o le ko e rengi be fa ngo fia be go fa ya e o ko ka pa ia mai aso ngai e ko ia le kar ko ngwa
e ka mo fai le kanga kana ko ese leo fa perfecta o ka le sia a le mea na ko le ka mo fai ia i lo ka ko nga ia wa onga ia e pe nga mai ia ka ko mo me a maka ele a maka ia tatou si le mea le se e maka ko nga ka maka ia ia le kuspa ia mar kana le mal me mongi ko fai ia ki ko fai nga ia su e fai fa nga ia Nang I am very quiet. There are going to issue. I am the bread of life. For the man life. I am the water of life. Say, our kaka here. Kaka wa ye pe mo ve. I am a kayo I fingu mela ma kai me ngadu roi kanga ka mar fa kwanga. O ka ko o le fa kwanga. Ngadu roi fa kwanga. Ai ka ko le pule fa kwanga. Pe ta sile me tilo I nai foi upointa feta wina. Pe se amena leo mai to ina fesili o ai ni o matu. O fe e te saua I fonu matu ai ati oi. Ai tatala I le pule. O fe ke saua I ma le pule le fe. Okay, masalo. Wa we fesili e o ka winga mai. Yeah. And fainga kala voia ka ko you have to read between the lines. Ole fesili le kulai mai. Onga wa kupu fa venga. Porque kele me o fai Yesu. Va venga. Fa la ingo tangata. Pula ka waso sa vali pipili. Fanga e fia ai. Fa mangalo ang sala tangata. O ko inga bela de fai Yesu I back up la in miracles. Ma teaching. Ma ya especially ole authority le ala ksil pula. O nga fa mangalo yang salaka. Ba ngale tu. La sila le va ngata wai lo ile me o le vavi o le talavi. Man tu le se media. I ona po yo e. O le me le pina tapena mai ile nga ruenga a Yesu o kanilaia. O le le bona na tau le malanga I tonu Jerusalem. A fesilila. Pa fena manino ia auto ina ia tu I nga ruenga sa fai kanilaia. Ma fena o manitala le vavi O le longo. Yeah. O le longo na kauli e foi ko fuare ai marisunga. O mang fa kula fongo inga ia kulanga o sunga ko e pule sunga ko. Wa sunga ko e fa longo ai fa mai wa onga. Ala kuskupu e winga I kuspaia le Torah kuseli ma Mose. Wa kuska ai ia mai kuska ai la perfecta ia le lopenga ko fuar perfecta male scroll Fai kau mai le ku kam kau le ku ang vale. E langa o bere vai ka ko le vai kuspa ia le ka ke o ka ko lim. Ele kuspa ia va penga ka. Mo kusika ai. Ta sile me abu ia ta to nga tu pulang. Io ta tu isa I tanga ia tuspa ia le. O ai tonu wa o le la ta tu menino o tuspa ia e peruan kusika ka e peru. O ingara fuanga kuspa ia umai. O saure. Ia awai peng fai ko te pe o mosenga makamai. E finga vo isi o mosenga nga o mosen kupu ai kongo mo ko falau. O longo winga nga nga winga. Ole nga kai ro kuskusi. O nga kam kwa mala malamba ile mamang winga o malo o ai piku. O nga kua e ka po e ba pe ko fai aka ko ro sa iri ka fa so piku ma ai ko nga mau ku po la la en un mercasia fala ka kon foi fala e le ola I kala ko loki e ave un manga me ku kon ro nga lo kumba aka ko ba ai foi la fa ka po ia o ki ka kon ele ko la lo le fa ka po ai o ku piku I ba lo o ni si ba lo pe o pa pergia pe o sudia nga vai ka le mai kai minga ina ko ke vai ai ela I su nga sai ni si mo fa nga satellite so ka ia ma anthropologist I sai linga o me ia I ka ko mangu ia ka ko nga ko pulanga ko fa ke pa ku wa ka vai ka wa reso ko a pe me fa go fiera ko mo se mar ko o le mere ko ele fa go fiera le va o ko o le mo se ma pa fa o le na polonga I ngu ia mai voi la I pe o le ka fai ia ma kai o la ko ia fa mala malamba le lei
I ngu umma ka dilai vai o ngu umma ka dilai ka panga umi fa solo mai. Ai fa ai wai o ia uku ia le fa moi o Yerusalem. O le faku ia male o nga kongu lea o le kat kongunga o tangata pe o ngai. O le va vela o le fai ka i o nga la mau Yesu le usau. Pe on fai. Menga ring kala nga fai dam kang. Ma mai dam kang. Ya. Inga ia mala mai e o voi le bala winga o mai o angelu fanga mai Yesu ma o me uma fa ka wa ka ngu va lo anga ale au perfecta ia Yesu ai le kadiara e ka Yerusalem ka yo le anga le mele le fa moi le ko inga mesia le fa moi o le fa moi se ko sa we kulia ya lo mo la ko la we pe ona me whainga tāna moa ula vai lau sunga le whengai ona le lava e tau langi wa pe tātou kirisiano le tūlanga lea a o le lava manino le nuu au le atu iutai e leo whaititia manuia o le atua i ona tangata e a fua lai le mele o le whatuatua ma losi le whatuatua tangata so pe o ina e le turi loa ai fesili nei mea kisu e foi lai I karaka le loko yuke i nge yasu. Ile ku mau se me kasi. O sui de olanga. Kele popo nga mfainka nga o ye I karaka o le tua. Le fenga inga le mai kuai ya peramo se ko faka oko fenga inga ko afa ma mose. Se o mai lava ku po ka vika solomonga ya be va solo mai ala ia. E ke sila le ia. E le kula fo inga e le tua ia iong kanaka. Ila ureka konguma. Na pau al mea. E pei ua ko ilalo. Ua fail. Le mission nga ave ia Israel. Ma iu kaia. Ia whaari aku le kua le whaari ia mose. Kasi ale kua I kapua ia. Ia sila voi e fa sang fa le ole so fa ole ku ngar fa ia I kong sang ole wai ole e chol tapiru ole e pa ko mai ka kom kai ku sia so nge ele fa le winga fa sang fa le ia ka ko fa le winga le ku ia fa wet le o ia ve ia we ia Jehova te ta krama ta le upu e ka wai o kai ku spa ia ele fa le winga so fa le mai kele so fa le ku ele mamala mai ka ko wa nga ku skalang fa nga inga o le sau le Elohim ya o le ku nga fo ke le ku ka sia le ku e ku o le sau El Shaddai ya ese fo ila le me o le fa ma fa El Shaddai o le ku au o le sau la o le ku le fa ya Mose o le ku le ola ya vele ya ese la ile mata upuane tatala noina o le mea fule le ua uma le fai le tala noanga I tu tono le malu ina uma na whaatino Yesu ma whailo ailo na tino lona tangata moi se laupa sene e loa ita e loa le fia e loa ote e loa o le ase le na whaafefea tusu singa ia matai o so o mai ai I tanoanga le mto ina papa I lo I whata o tonga e pe yo me bengo vai kon me piu sili lang fainka menga lang fa ka ko va pe vanga lia ia lua luka ma e a makamba ia a makamba ia me le wa ku o le akoanga o valo anga ma perfectanga le wa ko I a me piku sili nga le karia I ka ia ko nga fainga le fa le ko wa ele karia ele o le me lang fa karia o le fa karia kele ya uskaulang ma ko inga Yerusalem la pa benga le fifiri ai se si ala ko fanga skanga ka la ka ko ila ko fengo finka ko ngai ka ole ka fo nga fa ya ka vika ma o skanga ka kula mai o se ko malosi pe o ka vika fa inga fa se va nga au ma fa ko ila lo o fidi ale o lomba fa singa malosi la nga kele va nga au pu le la langi nga po le mera que sauia suele sau va kusma ro va penga ele sau va kusma ro va la lang ele sau va kusma ro va kaisala
Ia. E le sa we fa ku se malo fa herota. Na sa we fa ku le malo fa le tua. O la na malo nga. E fau I loko ma kat ko ngunga o tangata. Fatuatua. Ia, fau I la lofa. Le mea le feio. Le mea le pe ma fa ia Yesu yung so. Ia o ko ngofo fa fangi ngai lo le la langi o ko o so. Ia le mea le van kangi ia ka ko. Me le wa le fai mo fongo i ka o fongo o vakasi pe mo kanso. Lea, ia, pe le la fa solo matam ta pu i ta papa I leo langa ia so fai so. Le tatauna o le tūranga la le whawhewhea lana tilo tatu si whai tau le I tūla I mai o mālo I aso nei o na pō I le whiliwhilia o e whai matai tai I whai tauina o whai numera a tu a tele se a fwoi ia se vaenga o na whapea leo I o ta oto ai le moni ma le sao a tu ai titi se vaenga ia I loa I nae vai le latu mōri mau o fea tonu o ta oto ai mene tu sa ma le vaenga leo tu si ta whai tauna I le aia makaio ia. Aia makaio ia e leo le mea mongi I lor kokele. A le foi whapea ma whauwhaunga o tatu I lalangi. O me fuli I ato a tele. O mea ngai tau. Le leo ngā waia. A mga ko makaio. Le leo ngā whakaisala. Ar kokele. E wera winga ngā karanguanga le. Me iau I whai ar kali ngā. O kali whapea ngā. Le ngai vai kokele o ka ngaka I whanongolongo mai o kati kongu le ride. Le kokele ngā muri mai le awa. A wor karia. Ia le ma kokele lor kati. E ba Yesu. Ia le ma kua for kati. E wa ngare. Me ngā kei loa Yesu ngaka. Le mangaku o makaio. O Yesu or ngaka ka mai. A fua la vai ngai le ku farkaka. E pe o ngā whai mai ia luka I langa mori mau sifu luka. O le winga nga soifua e mwhawhai lele Iosefa Maria Yesu ia wa onga vai uka ia. I kati ko ngunga vai uka ia. Wa malama le Yesu. A lea nga ngofu a Maria mawhawhau. La mele mawhawhau Maria. Mawhawhau I me iang whai mai eida angelu ia ke ia. O le kamale pa uai malo. Kamale lea la kausia ia. O le ngofu ia Maria vai kurikuri ma Maria o ngauso nang whangau ia Yesu. E mai wangari mga ko awangi I whaian me lea wa e loa ka ngu ule I mbadi ko e le vai lar ka haka ko ilano ka ngu ngor ka le ai le ai la le menga le ka ki ka ko ka le sia le me dau ke shango I lo ka ko ngu ora ko mo ka Yesu al faola ka Yesu nga maliu ka Yesu ko ku ka Yesu a fi wa ko ya fi mai ya ore vai nga lo ka fia le mau ai se uma o bengo pa eu lo nga ver mau o ka ko o fika o le mau ka ko ke leo le mau ka ko ke pura le mau ia ko puro fa le ko ngu sai ma mga ko makai le ka ko le pura le mau o ka ko o le leo le mau nga ru e fa ko anga le pura le fa ko anga o le ka le sia fa ko anga le ri vinga nga fa ko tangata tausimea ka ko nga ru e fa ko ai ka ke le pura le fa ko me da mai ka dire va ko saules ia fas yo saules le o mero ku pula uri le fie pula le fa ko anga ai le sala ko fa ko anga o le vinga nga o calculation o le kapsi silia ma ka yo me o le pule aia le o le tua o ka ko fia ka fia nga rue ai awa ka ko fa msingo ma leo pe u loka I fai ko o le fa ko anga le ska ko me nga vai e vai da ma ka yo fa so longa mai o kala ma le fa fia ngai o fai ngumela Matang o fia mana ia le ta faso ai le vaenga le. Pe a o ina ta tu mai ai le soifuanga ma le ola le ta te o lai. A me fea na malama ta kirisiano. Ele leile to tiro ta kirisiano le soifuanga o me mafu mini me. Ya le la ta te tala no. E tau te tau ma fai fa le mafau e picture. Yo e tusi le ate ma fa pe fa fe le malu le na o e tonu Yesu
E se whainga fo le tau tilo i ai i Long Beach, i le mea tau tilo i ai i a po Samoa fo. O te taritonu o le whata o to mei le ata. O wata tu te leo uma Yerusalema. Le original, tau te leo uma Yerusalema e talai mea ia. Tau te vai. Ai po le hase sila i le mea le te ke no nofo ai. E o fo i Samoa. Ina ia mawhai una tusi le ata le whaare mawhau. Mea ia tutupu tono le malu. Nā sau sila i mea fu le o le tatala o le ia o le malo i tutono o le malu. E relate anga i le mea le o le tafuli e Yesu o mea nei o whatau ngā tupe i tutono o le malu. Mea anga i le tatala ia mau se ata. Ia mau tatu. Ngai, ole mea mua e vai pe kara kuspaia. Ole mea mangingo, o le se malu. La minga nga me asu ngako ye ka pe solo ara i ukaia la we la ko wala fa ye ai wa ke no ai ukaia wala ko e lo o nga ma fu or ke le o me pa ye la ala ya la filia na ko fa malo ko ma wa nge ya fa penga malo isala nge ya nga fingo mo second world war 1947 pa sa ora ma va a wala va u per kangia le pule o ngala wala le uma le nga kan kai me loma ku mai sfenga malo fa solo mai e peina o ka ko vai ka ia ka ko vai ia ka ko ro Yesu ia ka ko kat ko ngunga ma me fo ai mai kan o so an ka pure le ki o Yesu vai wa mai ka ko kat ko ngunga wa mai ta to tala ia ka ko ro ai o nga whamakala Yesu for Samoa. O Yesu for Samoa. So se mea roi kara leia Yesu. O inga fo ia ilo ai, o Yesu o ngala wele ele mga tangata. Awa peiwa o katkongunga mea uri lakua mea e kalesia Ethiopia. Ia e kalesia i Kupiko, i la makanga o le loke siango. E kalesia i Afrika i Maku, e mai eko kele la waka mai fo i la makanga o le kalesia. Le la wo mai o ka ko vai kai le wo ka ko le luas fu ka senkudi 20 ya vai wo afe ka usanga wo afe ka usanga ka nuanga nga fia mai le ima ma lima ko ma ku mai ka le ima ya e ke vai vo ia me o ki o ka ua iska ba ka le sia sai ma sifo la e lave wa kele ele va pe akarngoa Eastern Orthodox kasi se kale je kele mai voira le Western Christianity kele are wo mai America ka we misa i Europe venga le foi mai de ngana iska ka le fia ka ko malo nge yo pule me ngo white Anglo-Saxon Protestant a fe fa nga mai fa punga va pe ngor pule malo sira le di white privilege me ngo mai Europe aku mai na ia ka ko vai kai mi me o fai Samoa ia o lo ka fai Samoa fa makala lo fa ko ko ile Yesu wa sau fai me alo fa ia la to ia la ila ngana la ko kanga o ka kunga e pa war me ole papa fai le me ma ka fia ka o fa mo ma burunga ile vinga ole tua ai ma ka fia vai ka ko ngo fot ka ko fa o vi nga ia male ke le are fa re ko o a me ka ko fa o a me ka ko fa kingo inga o le ka wo lungo me umbo le ola bala winga ka mar ka ku o le fa ngua mar nga du fa ngua ia ba wo vi nga o le tu pe ka kala ko mai ko ia ma wo vi nga o le tu pe si va ko le ka ka o me singa mo mori ka blanga ma wo vi nga o le ku o me nga ai o kanaka so e lo ngaka ko ngonga marka dia ku wale sim ko fango fia Paulo me o te tilo le vanga le ala sunga fenga ona ese la o le tatalai no le o le tonga le tatu atu nu tonu ele ia si me pa ia me le e langa o menta fuli Yesu na su ele le profiti tanga o pe ese senga na o le tatalai na o le ia na malo tonu o le falsa ele me fa pa ia ina se siamia ave le malu le tu fa ia ai
mai o le si me ka ka ngo lo ka ngo ma fa lo wa ya pe la lo pope ka kolito o le loku lava nga ka kia ai ke ba ai fo ia nga nga fa mission nga e ma ka kia fo o ia me o mai fa e le loku mo tangata e morti inga o le tua wa ke vai le lei fa mai le lei a onga e ai ku lai mai lava le mi o fa le ko ngungo pa ke le i fa nga wo le kalisi ai le vai fa ko le kalisi per kala le si a wo lo pop o ye le sala pa ke le sala mai Yesu mo le kalisi o le mai pa ke le fa i le mi ko ngun fam si ai le va pe a sala pa ke nga sala le ka pe ka ko a pa ur fa va le va pe pa u Yesu le pa wa fa va la longa fa le ton longa fa le kon ala ku ba ma le i mala ngai kalisi i so se kalisi ara so se kalisi ara ai a o lo nga ko ku ma loka ma ki o fai ko o e pela nga le ka fai ma kai o fa ma o ka ko ele o ninga fa kwanga o ka ko nga lu fa kwanga ka ke le pula fa kwanga o ka ko nga lu fa kwanga ka ke le pula ko kongyo ka nga ko va la winga mai nga lu fa kwanga pula ka ka yo fa kwanga pula le me nga le ka kia le fa mala ya Yesu le makida si ser si ai le me nga le mai Yesu le mai mo nga na metafora le maki kwa ma ngai le usiusi ele se fo ia e maki fa va o le va ka le leadership o le kari manga o ala vai le leadership yo selema o le kari manga o fa ka ma po ma na sa sila reverend de tu langa le ai tu sa marta tu fai tau marsa ili o le pule ia ta amata ia ni tu nu ta te ia e pei e fōringa mai e Kirisiano mea ai o le whainga malopi o le lawa whaiutai la sau sila iaila. E pengo o whaiaku ai o le si mea mamala mai ka kou le history o ka kua kungu. Ka kua kungu minse o ka ua rewa ngofo le kungu ngai. I ka mamalama i kalfaso piko. A ka mamalama kalfaso piko nga mamalama fo ilea i mo whawhika audi. Ma pa vai loko nga mai ai me fai ka le ka oko i kongo ka va so piko wa ole mere ka ko ye ia wa fe vai ai kele da kongo wa fa inga ko ya me kalisia ole o va pe wa le kalisia pule i filinga ole ka ko plesteni ele ka ko ngol ba ko sa on ma ko fa li ngol ku spaia o ko se ko fa li ngol ku spaia e pe va ele ai ele se bengar ka ele ku spaia ka ko mang wi o fa li ka ko mang o ka ko mo le vele ia ka nga makama di ele va pe le mo fa o fa ni mai ele awa kai mia nga fa wa yero ma wala nga fu ka penga nga ele ko fa sala wi ngol kala le o le kai mia nga mawa ile lo mkusi me lo mkusi ma kai minga mawa ile faingo pepa pe ose kai minga le o mo fe kala mai le ko ya wal fo le wala ka ko mo fa mangu nga va penge kai mia nga fe kala mai le ko ile poko fa sa yengisi ma le ka mai fa technology pe yo sa ke like le fe wa ilunga le ke kia me la ro i o fi so ka fa ma la ma ka fa so fa u per de kala mai le pe nga ko wa fiang pa ia umare ele nga me ai e o le nga wa fiang pa ia uma mai fonga o leli le ai la ele fa ku pa ia le fa ku mu fonga o leli e ka kala mer fa lo o ia si me ia e sa ai fe ka lai mai pereli nani fe ka lai mai pereli le sila le me na ta o pe ia ku pa ia le pe u e relate tanga ta la le fa ta le mani no tu si e pelua o tu sita ai o tu spa ia matana ne la na li liu do la ia ngana o li liu ngana o isi tunu ona mai do la ia le fa pea i tunu ia na o le la tun tu sia tu spa ia ai le ai o le li wina e le fa pena la tu sia tu spa ia o tu sita la tu spa ia le na pe fa ia o ka tanga le pa peringia nga uminga foi mai ka wa fa le ma malamba ile nga e per kuai nga o kong sangering va wet nga makare nga lue ya fa au ma nga ka ya scribes
ia bo Au whanau, au priest I. e whaliunga ia mwhai onga whai kau ngaka malama onga a malama kanga i kusi ang malama fo le whakuakuanga pe onga iai nanga ole mafikia ole kusi mai wa e mga kua o la wori i nga kusi ia kusi e pe o kako i loangi aso o la makele la make whenga inga le tua le make langa le whalangolango ia la kou whalangolango ai le la ka penga le le kam whainga kusi ka le whaama pe wala mai whenga info il pu le malo al sangar sit le anga whaifo e talomile de malo akupo akupiko farao o yang suyai e so akaule a sanga suyu maya me la langi ngana elengi la me fai il kemi o elengi o fali mo ku spaya la le fali le nganga elengi le ka unge ka ko sapchuet po la era chasi le ka kan ngo so ya ala me ko fali le nganga ting o le fingalo loku iloma ala nga sen mai se ya Jerome me adu Yerusalem le nganga ia ma kusi spaya nganga tina vai na me ka ko saule peru saule elengi saule tina ia ka so ko le ngapa ka me manino la na pe me na le fisa i langa le la sa fa longo i le si o le ai o le lotu popento si pa ia ai o le fa li wina le metaua le foi la o tu samo le la wa sa langa le wa fi ma dia se ele ai kuspaya la ko kuspaya ka Israel wala wepe na diura nga fa ma la to be ngo fa yaku ye me fa ma ka mi mose aja la ngo mose ka wa winga ka ko bo sa idi me nga ye mose mose nga ola ko ngol fa o farao ala nga ola e ngo for kama ala ma kwa mafia ya wa onga lonkinga o ia o le pen i se si o tanta mala wina ia fili le ko ele song fili fo le ko per fili ngo bosi e ke ma fa ila i kala ko spaye ke ngo fo ma fa la me nga fili le fili se singa ka fili saulo a le ngo saulo le se ngo e bang malo le ngo ko ilalo o le roi kupu e sa ia pa u fa nga malo a be ka ai por vengan ko suero lo ngo e le ngo lo o Paulo ia ko va fa le va pe ngi me vo e me ka theories e me ka opinions ia ai pe pa ya ko va por kalamo por kalamo fa so fiku fa ai paua le me le ku fa e se o le kufa fa malo ma le kufa fa le anga mga korisi tangata ngale manga ya lo le ka ko fa so ele se proclama venkala inga o ai mai sa ola nga ka le ai fa mo ka ko kufa yo la si me o inga pe ngai sa mo so manga ya po fa nga inga proclama o le kufa fa so ai fa uma me runga le o le loko maulalo ma fa lo alo wai ele fa ye si nga la ku koso mai desi ele ai mga orga ka sui nga ko sui o fai ka dia nga o la sa usila ya fela nga applied kam ka pule langa ele sem ka pu fengo fier mero sa ili ol pule ya a o inga le la vai tu la mai ya sonei ya fa if le ngata tu tonu ainga pe o sa ili matai o ainga sa ili kalesia ta yo kalesia malo yo sa ili foi ta yo malo le la pa ua tangia tamale sa ili ai se na no fo no fo mer matai o ainga langa ye matai o ainga so le na o ai le fai masa o le ainga e ta ilo fo ia falao i ton pa pena fo i meni e kale sia ila ule titilo ya ole ke si de tia le menga le ka ko ai i ku singa i pe ka na ngoa ele kasi skuskala ia ka ave mai i awa onga awa ese menga luela wa puskolo on fa ma maulea
e mai e langa o le voi ia ma kai o le ka kingonga a peket nga mafu ai o la kusima ia i lunga o le ngai papa o ke fa vai ai la o kasi o le papa la o peket o le papa o ka kingonga o Yesu o le Mesia o le papa la o le ki le lo ka kongunga ia la e fuara ia wa ngeila ia o le ka kongunga na ko le ka koriko o le ki o le malo le lagi la o i roma wala la e ka kala ba fa lo alo a be ngo fa yakula ka ke ba vai a le mele ke si le fia ma o lo le ai fa ma malama i peket e le o le fa ngumela e sa i le pule e le ai a le an kala ngombe fisi e pe yo lang vam kam fai paulo ia pe ia makaio e fa makala fa ngumela fa ko anga e le pule le ngalu fa ko anga il fa ko anga e pule le onga fa ko anga e le pule foi ngaka le ngalu ngalu e am kanga i ko kongi o kanga ka muriak e le ai e le sebanga ai e fai o le menga ngaka onga fa ko anga o fa ko sangala me le pule o le pule fa le tua e le fo inga le ngaka o le pule o le malo o le langi markala le lei o le ofiso kai le langi mal langi ala ia Yesu pe yon kam foi mai ia Paulo ia Filipe le ofiso kai me le menga le vaia le o vaia le menga kam make le o mangingo le tua na le vaia le o vaia ke le o umir kap e o isko ingo mose le ko le ai so le au pasia ku ia la file vai papa au kilo mai lu pakua ia o peire ku os kala a mor kala foi nortala to singor tala la mai le anthropological approach no vinga la mai de ainga fa tangata wa ngal va ainga va kanga kam kala va kanga ma ma tangata ele ma ma mai kala va le ku ba le mai de ngana tangata mai de nganga e pelu mai de nganga e lengi mai de nganga de china mai de nganga ngidisi si amangi o feare nganga fe kala ila ngore tu e nga nganga pe vera mele tam fai ai le toinga onga le South Pacific ia le fo ile ta one le ngai le fena mana malama tau te leo i leo mata tu Jerusalem ai tau te fa pe fea ona fa ngale ulu o le niu wa ana fa pe nei la tu si sa mortu spaia o le ulu o le fai o me o si o mi ai ole ma ngai fisidi al fisidi vo i va manga ku mo le lupa a se kali po ya mele ole ngu mele pule ole mele mai ma kayo le ngai fai o la nga linga nga fefera va nga le fengu mele ke le ka ko ngu va venga ba wa onga a Yesu le ia le convince ai de ko kele ko haka ole pule la le ole pule e mangu ye tangata o le pule le o le kara lei o le pule la ve mai kanga kai me se la ka ka mi ai ona ko bola ia vai lenga o ka sia ke shango wa le va ko wa fe ka usang wa mausa liva vai o ka sia a me ka sia ke kele nga makama yai se yo mai o i pengo vai ko le upule ga o le white Anglo-Saxon Protestant ne e ka ula mo ia ka ko fainga me ngi America ke ring vai finga nga ia e o vai la ka ko Samoa kai min ka uele ia missionale la mosa me ko kisi ka ko riko nga e usoi pese ia a mise la ko ngul mudia wa kulava ola lava ko pu kala le ya le mena wa ka ko iloa ka ko fo ia la sidi da o fe mai pule ia la ka dies mai le fa perfecta ese wakat arkadi le mai e makaiola ko o Yesu malanga pule o le pule mai sao ai le tua ranga o i le wori kin ka ai le pule le tua o Yesu ai le se pule vo le va kaisala ele se pule va preskenyo America ele se pule va kupo per kangia o le pule fa le tua la le foinha numera ele foi numera foi le am yo kongu ma le mea e mangu ye tanga tala tele mea e vai a pela o le pule le kura me i pela ona ile system le fa ona malo tele la tunu o le vote election e fu le numera le tangata sa fa le pule e fa pena fo le system matai system mata tu
e fua le talanoaga i le toʻatele o puiaiga io e ma fuaifale ma i tupaepae e fua i le numera e toʻatele e ioina se o le anofo o le lau aʻo mai le talatala le aso nei e lē faapena le fuaina o le pule e faaleatua e fua i le mea mangui ai tangata o e o mga mia le sausangi. Menga le finga wai kuia i lua kākou sa i ninga le pleskiengi. Wai sao. O rea mai le siku, these are moral, ethical issues. Pea le mwhai e maa lo, because sitting kere le kama wanga le lalang, o ngā la vea ia tangata mamai. Me ia mberi ke au ma, wa mo e vai ma e mativa. Pea le hengi food stamp e sausangi e vai, e ia la piusi me uma. Al fa moe moe. O le finga ngari siku. O le kiuke le o le malo, o kere le kama wa inga kufa kasia le kufa kusoa le 1% of the 10%. E le sai kara fu Amerika. O le pule la kou le kama wa inga o le la. Femere kuku o kere pe. Ia fia kupe aru le fonga midiketi. Wa kumu la o le sami va, kumu runga o le sami va, kumu le va keke va, kumu le lau e kama mo e ai fika ma kankauma. Ai o mai fa o la inga o kanga vai o le malo. O le kere ngai veterans manguka i kaua ngai. Kaua fai fa lei polo kalama la ve inga mai me pusi fai ka le ai lo aku o lo kula fo inga ko kele. A ke fa yaku la o kele o kama wa inga. Fene me ngai kama wa inga. We ofisidia le e ava vela ese market kongunga. Ese ya mo meo o mafaufaunga o whare a onga ngaka. Kasi ar mele a boris ngaka o vaanga le career case, ma this and that, le TLPTQ, ele ai ele vesimia pengar kuspaia, o ki a ko isi awa. Ia benga vek we pule, o le beti kusiri ka o foi. A mo por Samoa ai aru le kura le Republic. O kere no po va po mama lamba ile pakira. Pakira o le promoting the divisiveness era kungu. Ma meio white privilege, ma meio KKK extremist. O le sa ui sa. O kele ai ia finga unga ia kailo ia. O le fui fa pere ma fofonga le ku le Democrat. E pe e kauanga i e linka i senga le latu fo i e pe ila o le lilo Joe Biden ia la ta faitau atua ma la ta mata kele o kaunga mea. Kele mo meo theories for e create ai mo meo o story e cover up sabotage e pungi ai le wa kele nga me ai proof pe va me nga finga wai 5 Chile it's all about stealing personal information nga wai wa me wai malo ai il stock market nga kala invest ai oki ako ai individual ila ko information ela pule le si malo. So pe o me va penga o kele o fam kalanga ia created kemi mo me e ka fa sei ma vo fango ka ka erengi proof ia show me the proof ia ngo fala como creator ko proof ei o me ala tu e kasiar ka ko riko nga o place kenya ni uma oki Kennedy o le luai le o Kath ia o skamalo la ko le sa fe for Kath Felua ia malo sadio longa kari ire nga madi nesa ia isi i Biden oi Catholic ia to ina fanga mo Catholic look belongs to the Catholic Church ia o kako kamba o ai ngor kako kamba ula lenga rengi Donald Trump ele é selo ai o kala umbala vai meio kala ngai via ele nga pesi di south te muso create di tatanoanga ngi ke o pai se le tatano ia langa to tire fora fa fonga ele anga uma ele Democrat ele pe o le tatano o ngata tonu ina ia mafai o na tau o le mele po fere me sa idi ele pulele ta foi na o ina o tatu tangata le ai ele foi numero sa idi o le malo ai fa lalangi esa ili foi numera esa ili foi numera se o le a ia se ainga o se malo o se kalesia a le malo ai fa le tua le la o manino le nia fia fileta manaya
Ya, awa e pe o le meta ua nga i vai kaimi. Ka ko wa i Amerika, ka ko ia the rest of the world. A ka kan go nga o le ka kele me ro kupun malonge ia misi le ka sai dinga place king. Ya, le nga o fainga le o le ka ke ia e vai. E umanga ka pa lo ka la ke. Me ka popular votes. O nga avere kongo me ka o le vai nga le filia o le electoral college. Ia. O palo tataua na. O ila ma wai le place ke. E ma fai ga ma lo 4 million al popular vote. Ai fai inga i langa po i for le electoral college ma nga representatives i kulanga o skeke limus fu ia se palengi. Na ia palengi o le me fa vai ma lo i la ko ave il fa nginga o kamao le ku. Ia ke le loa ka fai si sui ka ilo hipe fai ka ngi o ila vai kula mai o vera mang malo ia mangu ia e o vai mafkia o nga le mesia nga fa le tua e le o le malu po ke le ka mawa inga ba le ai menga nga ringa fefera uri e usale mai isu o sea o ko kele o mori mawinga nga luenga le li nga luenga lo for ka le ka fai lo le e pu e kai what is the majority? Yeah. Ora kai minga. Ora kai pongsa. Kai bi ku la foi ngai dai ele crowd le nga ala langa. Yeah. Menga e va ka wo ka si puia. O le por ku la foi nga ma le po pongsa. La ngole ka nga po. Pongsa. Pongsa po. Ai pu ai dai. Ai pu nga la so ora ai. What is the crowd? Wa pi tau fa pe na fu tala ya Nicotemo le lava au mai o le taimi o le po na lu ai ai e se foi va ai no fai tau ai o le taimi o le po ngi sa fa le mafau fau e le o le ya vai o me uma va penga se skemia e fa fe nga ai upu ia ile nganga ku spa ia lo ko ro ra ku va bon sa mal malama ya o le malosi ma le vai o le kai ma le kaukua e fili wa ia le tua ia ala ia Yesu fa vai o le malo o le koe amaka mai runga le nga rese se aru runga nga le kua sa fai runga amaka kuilalo le nga o ngofo mo fa le upu le fa nga so i le kio ka ofi umaya o lalo sa i le malo a se a le wa fi o mai le ko le sa ulalo e ba nga ia kele ku se Filipio o i kongu la le ba i fa punga le o ko pe fa sa o lo ba e se le mongi le ba punga e vai e o vai la ba su el kai o le ma ia lo ka koriko la ngo fa nga kai ki a wo la nga o ke ni fili ai le kai o le kalesia ele ai la e lockdown ia le Vatican ni le Sistine Chapel ai o kongu e korum e o kongu e ngo fo se ilonga ba wa ke kasi la o kalo e musu le ngang pa ia le pa loka inga ia ma le majority o kanaka o la ve musu ia ke ni va kala le aseme fa ia kanaka ile yengi ia vo ni discrepancies pe le yengi se o ia pe o kala o ka kombasange o ngaka ia e lem fai e fai si fai ta le fa matala le ai matai i me i foi ni mera langa o le lalo langi ai a tore tau ke o le terminei o foi no mera e fa matala ina le fulisia o yo o sa idia foi ta i o malo ia pe foi o le kalesia tatou ia e fai le election e fai le mo le palota e sa idia te fono e sa idia ile o lona winga i sa fai ta o lona winga e pa ula i lungo tanta palota a vai vele le ka kongwai e paloka o lau civil application ai e paloka nga wa vele o lokomadie wa re kusauma e paloka o lokomadie ai pa wa me paloka malama wa paloka lisi la paloka kumureka io wa paloka ika paloka fia ma paloka o le fingalo le kuala musu ngala paloka o te tonu na le mela ta o le palota fa le talali fa Yesu e palota i le mea e tau una manuia i tangata
le o te lenga. Ngā kongua. Me ngā reka mai I makaio. Ia. E le o le malusi o le malo. Ia. O le lawe inga o e ka waso. O e pipili. O e angasala. O e fia ai. O le ngā ruenga. Me ngā mai si e o whakasi e ngā ruenga mau. Awa a ba ngai o polisi kai via e fiwa o kilo ia fua ia wa fo le ve ma ka tatou ya o inga maka ko langa le wa umi ka ngoa le se ka marolo se wa ku ia sa fa fe lo ai pa ia marua lango inga ka o ngai a fia tarfatu ia o te mete imahina soli ia tarfatu foi tino na ulu ia o fa pe o mafuta mai pe ia fa tarfatu tinifu o ne semo ia o fatalo fa men fu I lau sunga ia ma ta uma fa tai ia sua fa tai le fele mai ia tala peili ma lo tala fa tai le fele mai le nei vai nga le fiafi ia ma futa mai fu le ta pa nga fu le sunga fe fi au Pausa Thompson ia o le mana ia ta si le ta si ta me o nga lu fa au Awa o le sunga le whawhengainga o ranga maka upsisiri da. Tai a let go of the theology. Ma ngai a koe mōso kaimi ia su mai e wha makango whia kiri whingalo le tua ni ka vai wakasi. Tala, Peili, Pei mana ia langa o nai o steni o tala i o ti ako no se matu me karesi a. Ale leina le o tai I si vai sua lea, si vai liu lea. Na o whamtalenia na por karamia nafi ia le stewardship Sunday le ia so se tema si te fa manino pea le whainga tauranga lea a le UCC morisi le fia fo ia o le UCC whataua le sautonga o Ekaresia o sautonga e le mwhaion whamatalaina pea le whataunuina whengainga Olono winga the power is at the local church. But that power can only make sense when you uphold your covenant. O le stewardship la, pe a kako Samoa, whinga kaulanga. O le UCC la, e le whai e le maali o le whaalongo I whaingu mela. E whai a karawhea unga ma le budget. Pa wana me ka ua o le individual o langa per capita. Po o langa li skala. Ia mo re Karesia la si fonga re kai fo le located I Long Beach ia ka ko ki pulenga vakasi Central Association Southern California Nevada Conference o le ka ko ri skala la ia es fu fakala ia o si la fonga ia ben vai aku fai le pakeki ia be fai le au mafola ia on fakanguinga le fa moe ia manguia lava le nga ko si fonga re kai fo mankua Mankua la wafiangot ki a Kongo ia tala peidi. Ele ise me va pe kupu momoa. Ele ise ka le sia va pe wa faya momoa. E o Kongo le UCC. O le akala sia momoa le wa fa va pe. Ele fa ma fa inga ni farisa ma ni me loko ai fa ma fa le kulanga le technology. E fa sala la wa finga lo le tua. So polo kala bomba ngi fa yesu kai kasi. O le kaukua le loko mo le atunu. A o le asa ia o le au kunga le wha moe le kio. A misi a kia polo kalama le vaiasa. E le misi a kia ula sa. E umaloa lau loko sa roa ki mai loa. Ia umaloa loko ia vai maloka mawha mga whale anganga ia malo roa. Ana kaka pese? Kaka pese ka malo roa kuai ma ka waka ia ia ka upu. Find a time what's I told you for my lost I only five e wina mama Malaina, I will
Hallelujah.
whaftai. Whatalo whatfo I nisi mana tolu efu. Ia, o le makongu, o le wafa le sau le makongu. Ta alofa mala tolu, ta wa pesa wa. Malo. Mana ia o to e tilo le tamtau. Ma tu sinta feita wina. E pe o le e fe lafu I e sunto I no nu le meo le to af muli meiro la ia le o le. O si ta mai fata o tona e refer I le pule a. O le vai ana ma te o lo tele le vaenga le na eta o nei e le o le numera le fa mafa atu stala e le o fa pe o to tele o le maturity o tangata o nei loile o ta o to na le muton le pule ia la muton le pule ia la muton al pe o fa mafa mateo por to ititi ia tangia ile lofa pe o ina le e pe o le tūlanga na wa le pule ia sa pule la langi fa tangata ia o le pule le a kaisara ia pule sawa wa sawa wa tele ia va nga au e o e peritania sa ia va nga au no foi ia Palestina to tau ai kupito o mea uma alu nga I tia ma le tele o la langi na no po sa pule a kaisara ngona o le tele o vai nga au fa fero sunga mataurie muli kaisala mata mai a falau o le ko inga system la vale le ka kikiro ya o le merga e ke kunga o ile o le kelo la susue o le tusi o lima I o Torah o ai kupito e o nga tonu ye ile mta Sicily o le whaotanga le tua ma whatau uai folanga ma wha maoni o le tua I whenganga ma Abraham ma Isako ma Iakopo lea na tupu maola I kupito tātou wawaila I suisuenga I nei ono po I le malosi na iai le na vaitau awhai wa le ai tau mate le vaitau o na loa I le o le wharau o isi mai o le taimi o Ramese le lua ia mai no tene wawaila I mena whai le taimi na ma tau tia o wharau ai e tala tongu e le ola I tala tu o tino le nei o le whaile velewe na ui awa ia se vai I perimita e whai monu tunga mau e lau uma iai ia lona tamau a inga ma mea uma ave I lisi ola lea soa ia lea wo mai o pone sa o mawauvaunga se la wala ni whatinoi o lona winga nai loa e mose iai leo la whavau ai nai loa I le tua le ola wa le mea na e o mai a I fito a manino a ia Yesu le a tam fai foi ia la fai evangelia ma paulo le ai se sina manino le mea lea po ala tala tatou fai e temi nei o mana mai lata talia ma fatu tua ia ma tatou pule alofa o pule sawa pule vole ai na tangata vai wa le tala na Yesu ia ko mai ngai vai mai o ko o so nga fa pui o fia ai o fia ingu le la va ia va mai ia la fa ko mo ke le longa fa pui vai so se la kikio la ko ngai ku la fo inga ia o nga se va ka wala ile li o mana mir so son e vai me tu la fo inga me ma chiva o le numero na ta we le o numero io ta to ma sanje ia o numero fa la a silsila la I la le utatu vai temio elections le utatu vai temio palota o le tangata mativa la o le tangata o te mutu e whaangara ku mativa o le tangata lima vai le tango lima o le tangata le na alu atu nei la le tangata e tele na tupe tu iai le o le ana se mawhauwhaunga wha tangata lima vai lea e te tau pea ona pālota I se tangata e sauloto ai la tau uma ia ai le na o ia le uwha malieina e memo mua o le whanga ina le upu vai o le vai o le tango lima mana ia le uwha malam la maina ai voi le vai o le mawhauwhau e le whai le mawhauwhau o le mamalama I whatosinga e voi le vai whaleanganga e mafua I ona e mafua I mea ona o tangata I o la tu ngasi ese
o whātau singa i o whalonga whai Samoa. Ia, e makua ma whakia i le au, ma mai o le mawhauwhama. Pei e lana ufesiri Reverend Mele. Nanga e mo ia tele le au le tango lima. A o la tau ia ta oto i ai ia le pule. Tu se o la tau pule o lau ile ele ma. Ana mena a fua i le tusina ta whaitawai man ta upule a matai. Le tangata ta mai mo whainu mera ta mawa inga. A fua i le mtau sisiri le awa o mai ia i matai. E lui tau ina umai ata ato nei vai tau. Mari. Awa o le pule le fa mai ia matai o e tauan tatou whalongo iei. Pei mo i ona le tari ia e toi ina ma la was taulanga mo toi ina e Jerusalem. O le pule alofa. O le alofa e ila me o tonu, le pule fisosoani e vai ma e le taulia le whainu mera. A taulia e o wha o la ina. Ma lavea ina i lau pule. Mana ia e pe o tatou ia inga e sau nofo mo matai wa ele whaingo fie le fili o se matai o se ainga. E ila matai e o en whapale. Ia e tonu o le wala au mai le tua. E alofa la e pule alofa. E ma o le matai sao whapito le ainga. Ia sao whapito i le alofa. O mea uma e soala pule ma alofa se pule lava sawa. Kaisala. Ia pule lava kaisala. E la ngol pule e rota la tō le whasi pule. O le whasi pule na tō maila na pule vai o ia kaisara. Ai ei ona tapula. Ia. Pe o le sosane atu na i le tamta upu ma le tūlanga i ai. E o mai a tātou vai taimini nei. Tātou te mawhawhau. Ai pe on vai atu. E o la le kalesia langa e le whalongolango le kalesia e ma lore pule se. O a pule val tangata e whelava sai le olanga nei ma le kalesia. E malo le kalesia langa o le hao le kalesia o le ri. E le manu malo si tangata i le ri. E manu malo e ngā lua le nganga o le ri. Ina ia lave ina le kalesia ila na ngā ruenga whaola. Ma le langa ruenga lave ai. Mo e vai ma ia pe o le fisosane atu na. Mana ia. Ia, e pia nga ilawa o lona winga o le tātou tangata pālota. O lau taulanga sili ana, o le sa o lau whiwhilinga. O le sa o wa se le a foi. Ona o le mea ua maua e manuia ina tangata na oi, tōtasi. Vai whaaleanganga, ma le vai pa whaale mawhau pio na e tau. E lau te le tam tau. E lau te le la lona winga. Po le ale lima vai ma le tango lima o tangata. A wana i whaamalia ina i se mea watu se tangata i lona lima e whaamalia ina ia mōre te minei. Ia lau tele lewa ai. A le whaia lana e kisi. Lau tele lewa ai a wai mwhaia o lana pālota e manu malo ele sangata. I se sui e iai a le whesiri. Whawhewhea na i loa e tātu tangata le mea o le sui o lo iai le lofa. Ta sile nā mea. E pe i loa i fua o ngā ruenga. Ai loa fōri sa o lau pālota i lo te talo. A o te talo ita, a te talo i le nganga i wha maala malama lau mawhauwhau. Ona i loa i lea. So se, o le aranga ne o tantu iai. Te vai i mea wa umana te tupu. Vai i mea wa umana whatino. Ma ai pe o malama po nunumi. Wa le mea ili nunumi. O le mea na lo ngā lue ili nganga o le pongsa. O le mea mawhalafola. Ni o le mea la na o whamailola Samoa. I o lea la ua manino le soala upule le tātou malo. E pe me pena, ia mai ne Amerika. Ia langa o le malo tele tupe. Fia miliona e watu support ai ma. Ia tai tāla tau na le tataloa. Po whea ngā iai le tātou nei Amerika, ia o Samoa fo. Ia o le langa le paula o tau tua Siria tā ua mo Samoa, te talo. Ia le fisosoani o le tau tua le siufonga o le tai au fau ala le ala leo. E whalau tele ai a tūlanga o mata upu e pe o nei ai tātou Samoa. Se i o se aso ia, whetalai mai leile ia, moana ka malos, ia ka oro a siasi se oi.
Ia, mana ia, ona o tātaimi, o atu, o atu tātaranga, ale fu ia lai ma tātaimi. A si wha alatu tā nei tā vanga ia tui wha ua wha umaritapu karama. Ia, whai ale tūlanga lea e tauan whatino. Tup sili o ia o le sili anga o mea uma o loo tūtau mua i lo tātou sā a o tātou iai i le nei lalo langi le tū mau. I fo i pelvi inga o le whaafitai me le whaamanu i le tua o le tup sili o ia o le sili anga o mea uma o loo tūtau mua i lo tātou sā a o tātou iai i le nei lalo langi le tū mau. Whaatalofa i le whaafonga anga i pa ia mana mamalu o lo tātou atuna u o mawhai o na mau mai whaasala launga o le tātou le tio o le si ufufonga o le tai au fau. Ia lo mai o le nisi le nei whaapoponga o tātou tala mai Samoa. O le atumu atu o tātou tala o le tai au le so aso lua sifuru ma le lua o se tema lua afe lua sifuru i le tūla iwe le tai au. Na usui ai le whonatanga le pāle mene i lona malai au tū i tia whau i muli nuu. Au le amataria langa luenga masani a le pāle mene i lona whaatautonga i le so na mua lava o le whaatino le whaatautonga o le sui sifono o le tū malo nganga i whamonga no mele tolu. Lea fionga la uli o le mali e toa le uatea polo tai vau fosi. Lea ua toi fo i mai il whainga pālota la ititi sa whaatino ina i le maasina o uatea. O lea whaatautonga na whaatunuina ai le fonga whetalai. Lea fionga la uli o le ese o lona suafa o lo i whaamaumaunga o le tautonga. Leo lo sai nia mai le ao mamalu o le malo ma le suafa o lo wha leo e lea fionga la uli le taimi o lana tautonga. O le mafuanga la lea na toi wha sao ai ma whai tau wha alua le tautonga le sui whai pule. Na o whianga ni sui malu ia whai tau le tautonga ma tau lo suafa. O au o la uli le mali e toa o le taivao le watea po le taivao osi. O te tauto i le atua e au le mana ma le malosi malaba. O le au wha maoni ma tau aveina tonu le loto nuu wha maoni i le malotu to atasi o Samoa. Ma o le au wha taunu ina ma le tatau ai ma le wha maoni o kiute e avea ia o masu Yusufono le pale mene o Samoa. Ma ia kisoso ni mai le atua ia tea. Au te ala i sei niane tau tonga lo tu wha maani au te tā pāla u whiong ono leo o whaatino lo suafa maua e tā ua o le lauri a le maritoa ai o lauri polota i lao leo i tea lea e pe ona whirwhiri ai ma tu ina mai ai le tusi wha maani o lo whirwhiria e lea o le malo ma o ese senga i o le sa te e na i ai langona te luai mai i le sa i lia o le angetoni e le ma whana wha awau lau tau tonga ma e le ma whana o taria o e leo sui whana o le pāmeni te a whai te le tau tino mai lau suaf sao o e ma whana ono mauria oe i le tūranga o e whaatino lau tau tonga i se awala le whamaona. O au o lauli o le taivao le watea. O te tauto i le tua e ule mana ma le malosi malapa. O le au whamaoni ma tau aveina tonu le tunu o whamaoni i le malotu tuatasi o Samoa. Ma o le au whaataunuina o tiute ma le tatau le whamaoni o tiute e vea ia o msui sifono le pale mene o Samoa. I e kisosoni mai le tua iatea. Na maufo i le avanoa e whaali ai se whina ngalo le fionga lauli i whawhiwane o le mautafono o le pale mene o Samoa i le mai ai o lana whaatautonga. Alaga ngā toa e le tua i solmuli. Ala whauau le ngana o le tausini o. A uma mea ua o tō sisila i fo i ua ese mai vai whai. A o tautua ai mai lea matanga leo langa. Meseri tu malo. E a teino le tua.
le se sina te la ngona mena na o ya male tu malo loto e to tonu la ya to ya la uli o le mali toa ua whase se mai ma le vanga whaapufai e pui ya te tau tangata le HRPP e au fiai ma le fionga i le sa whaapito fia me Naomi ma ta afa le sa ave ma sui pale mia o le malo Samoa whapea i fui ma le sui whaipule le fionga whamui na Wayne Fong ua ave nei la tau ma sui tuto o tasi i to tonu le maota a o alo atu le pale mene i nai toi masino to toi o le nei paia inga pea i fui ma le alo atu o Samoa i lana whainga palo taile tau sanga fau o nisi o tātou tala lava mai le pale mene o ngā luenga na so ai i le whaatatianga leo i rumo le laulau a fono o le toi teu teunga o le tū la fono tau whaofi numela lua o whainga palo ta lua a whai lua se fulu na whaafuri sa i ai fina ngalo sui whai pulo le mota e winga i le nei tū la fono ma na si i le fo i le tai ma lu ngā la lo manatu whaalia o nisi o sui whai pule ai na mai alava whai teunga mua whai teunga lo na lua ma le tolu ma pasi ai lo le tū la fono toi teu teu ua tolopo ai nei la le fonutanga le pale mene whai tū la fono Samoa i le aso lua se fulu fitu o le masina o Novema o le tausanga nei. O nisi o tātou tala ua whai mea lo whale maa lo si amani i alo ma whanau o lo i lalo le wainga o le to manga moe po puanga tia. O nei mea lofa e au fiai mea whai whaili o seti kitara o piano ma seti tā tēnu palau po drum set. Na whaalia i le presidente o le to manga moe po puanga tia le fionga ziuniu Lina Jang. O lea whao ngā nei me whaili e le whanau e au tau ina ai le musika i tutonu o le nei no fuanga. Mana matua whaalia le whaafia ina o alo ma whanau o le atunu. Lo o whaanofo e sea i tutonu le nei no fuanga ono le a mou le avanoa e au au ina ai le nei taleni o le whaili ia po le pese foi i tutonu o le no fuanga. O se so upo le malo si amani i Samoa nei, na so ta iatu i le ampasa o le malo si amani, i lona ofisa autui Wellington ni New Zealand, na awala mai ai le nei fiso soani, e le o le teimi mua le nei, ua fiso soani mai ai si amani le nei ofisa o le to manga mo e pupuanga tia, na whaalia e le so upo, o si amani i Samoa nei, sa awina mua mai foi nisi, o la to fiso soani o moenga, ma nisi o mea mo mia, e le whanau i le no fuanga, na whaafitai ai, e le presidente, o le whaalaputuputonga le fionga si uniu, leanga le lei o le malo si amani, ua mawhai ai o le whaatino ngā luenga fisosoani, i alo mawhanau, i to tonu le nei no whanga, o le to manga moe e pupuanga tia. O nisi o tala o le vai aso atoa le nei, ua tutu whaatasi mai atu nu o le lalolangi, e whaata ua maamana ia, tangata e longo noa i le lalolangi atoa. O le nei lava yaso i Samoa, o le whaatino mai ngana whaatanga, e whai au mai li poti po o se so ta inga e so se ngā luenga lava i tutonu le atunu e tu sai ma wha maunga e se lia ma le afe i lantou e longo noa i tutonu o Samoa o le asosi o le nua o le lofa ma le aonga o le loto tau ma whai whapea i ma le asosi o e longo noa o le a lantou wha ta waina le a iata tau o i lantou e longo noa whapea i foi ma ia maua le a iata tusa o i lantou e a ia fianga tu mau o le soifua o le whailonga tangata le isi lea whawhita auli, o lo whea ngai mai lato o lo longo noa. O le aso lulu la o le vai aso nei, o le awhatau nui nai sa o onga whapitoa, o lato la noa. O le tō tele o le nei asosi, o lo lato whaonga ina me whalongo pe tai, e le o whaso polia e le tō tele, o lo maua e nei a whianga tū mau o le soifua. O le whamanatu la o le nei vai aso whapitoa, mo e longo noa i le lalolangi atoa. O se awanoa fo i le nei, so se tasi o le atunu, e manatua ai pēwha inga tā, o lo whea ngai mai lato nei, ma ia tātou mana tunatu le lei, po le ase tātou fisosoani, e whaatino mo i lato nei, e longo noa. O le whaiungo le vaiaso na sola ai le tamaitai o Luisa, Petrina Wu Jing, mai le fioanga o moa, ma le manu malo le whetu o Samoa, ina ua manu malo i le whailonga moa, ma le ono afe tā la, ma isi whailonga whapitoa. O loa mai le company, supermarketi a mau, whapea i foi, ma le company telefoni o le titi sao. Na tūlanga lua iai le tamaitai, o Mary June Sefelino, na ia mau le tino i tupe afe tā la, whapea i foi ma isi o loa mai le company a mau, e tusalona tau, ma le lua afe valu se lau tā la. O isi sui tau wā e tō tolu,
na maua lātou whailonga whapitoa, consolation prizes. E to tele nisi o le mamalu le atu o tangata pese lau iloa, na amata atu o lātou tā leni pese, ile nei por kalame o le whetua Samoa, leo lo langolango suai, le TV tasi Samoa, i tau sanga ua mawai. O nisi utala, o le vai aso le nei u whapitoa mo i lātou e longo noa, ua wha autu iai, ma ua lofa iai le au whai pese tu whaatasi, o le Samoa Saipa Choir, i se tasi o lātou pese whapitoa, mai le tu spese le whakasā, Yesu ua avea oe malawhitanga i a wha. O le lona lima i le nei, o pese ua mawhai o na tu whaatasia, e le nei au whai pese o le Samoa Saipa Choir, mai le valu sifuru lima o tangata pese o Samoa, i atu nuu, e se furu lima o le lalolangi. O le vi inga ono sifuru malifitu, o le tusi pese le whakasā, walangi na ile nei pese, ma ua whitau i le lei, ma le vai aso o mo e longo noa o le lalolangi, ai mai se aisi o tātou atu nuu o Samoa. O le susunga i le whawhengainga, le tupu whaauunga mātautia, o le whaatonu ma le taitai o tu whaatasia le nei au whaipese, o le sini au tu o le nei au whaipese, o le whaamawhanawhana le so se tasi lava, au iai le lalolangi. I whainga tā mati ngā, i a whianga, o le whaamai o le COVID se fulu maliva. O la whai o tue fo i mo tātou talamani e tele lau tapu inga Samoa, whaasoi fo ia, ma ia manuia. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Ea Rupios Junior Market e tatonu ore a ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale ma moe, supo ma moe a paparusami. Ofu parusami mo atunu masi usi upipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mafai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour you're Omi te tonu lau olu au Baile te pese ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whaifa pito i te tonu Bai ima sai pape o se pomu Le la mai loa o le tama se whaala i te Ngā pese ange iso le ngā leo Sofia aile me maua. Talo fai, i o le alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa i Samoa. Kei mi o le, ia maisi arka male, i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia leo kako nye ia tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo i... O le nafo na tawala awa tue au, peti sila fia le whale lelo au Rupert Juniors Market. Le lunga Long Beach, ma le lima dua. E maua umai nei. E maua umai nasi, te latu o mana sound le au Rupert Junior Market. E tatonu ore ai o Long Beach, i le lima dua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iwa o valu o lima, o loo maua ai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai. Tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whingaro malo loto pe e a whio atu matana atu au ili El Rupios Junior Market, ili ai o Long Beach, pe walau de telefoni o le 502
Lua Fafitu Tasi Iba Valu Valu El Rupio's Junior Market. Ia o le foila ua whaeloa mai e le li pule, le li Ruben Gonzalez. Ia o le masino November, o le a tatalaina ai le whaalau tele le unanga. Ia o le a tapena ai le vaenga fuilea e le ngata o metau samivela. Ia o le a iai ma le vaenga fui e mawai le whalau o le bakery. Ia e a mata le masino November. Ia pifi onu tu silafia sa a mata le tolu aso na o le weekend e mawai le metau samivela mo le fonga tau mafa o le atunu. Ia o le ua whaeloa mai. Ia o le aso tofi, aso whareile, aso tonai, aso sa, ia ma le aso ngafua. Pi o aso na e lima, o lea ua a sa ili se metau samivela. Ia a nga ia Ruben, ia le Rupio i aso na e lima, aso tofi, aso whareile, aso tonai, aso sa, ma le aso ngafua. Wane ngalo, o lo o iai le isi tūtau mtau e te a ngai lo tonu le tūtau mtau, maua ai so se metau sami Mexico. Io e alu o le fuhi fasipoi masima, io e tau e evale, io e le fofonga, ia ma fai tu titia le suka, ia a nga ia ne i le tu o metau sami Mexico ma le tamo pariro, io uisi me ai uma whapena o le supo, ia leila vale tautua a le El Rupio's Junior Market, a nga iai i le fitu aso o le vai aso. I le ngata foi la rina o iai se alo fo i o le atunu o ielo lana tautua mo oe i le fale la eia po le fale ofu i oe o na te suiina e na te le whaongaina mo mea wata hui e auli e sui i a so se ingoa lava e te manatu e tuu le mitiafu o le sweaters o le pelaue e tuu le tanga i a o lana mtawhaioi e sui mena e na te le lolomiina pe auli i aini stickers mo lo sila fia lo nuinga e ananga ta wala wane ia tupai keli pula io e se auta alo se auta lavo io e mafai o nau ia le tautua io e alfitalinga ia tupai keli pula ia mo le tapenaina o le vaenga so se mitiafu o fufu ia mafana e tu iai po se loko se te fala putonga se kalesia po so se melava e au iai le tautua ale IREP Samoa, por represent Samoa, o le winga na o le suafa, o le foi tautua ma le unanga. Ia, telefoniane i le 512, valuvarutasi 5515. 512, valuvarutasi 5515. Mana tua foi, le ua lata mai le kirisimasi, ma le tausanga fou, ia o pai e o ngana i mea te tango tusi ai, sui ai le ngō se ua pele, i le fina ngalo e fai mea alofa ai i aso i o e fia ua tūra lata mai. Ia nisi nā o tātou whaasalungu whaapisi nisi ia ma tātou tarafou mai Samoa ia e pei o na ta pena ina mai e le sui o le tātou wala leo o longa lue mai Samoa le fionga ia tau wala lo vita fua i lona ofisa tu te tonu matau tuta tu ina tu sao lava i utou mau tamalawa i lau lava ngangana ia mo le mala maanga i mea sa tutupu o lo tutupu ma o le a tutupu pea i o tātou lau whanua o mātou tiu te mawhaiva tu nātu i o tau mau tamalawa ia mo lo tau lau sila fia ia e si med whafonga se i whaawau le mapo kalame o le umanga i le whaiwina o le po kalame ia lava mai le onsa ia tonu fa moe wa fa mariina la fa fonga i tulanga fo io tala mai Samoa me se fa salonga fa pisinisi al si fonga al tai fo il tau fiafi Long Beach io la tuaile fa salonga al tau longo al mata upua e pe ona fenga ia ile nei tau fiafi ia al mata upua tu sai o mo mau mataio ina wa tau u Yesu Jerusalem ta pena mawa sa mata no vo tau o fainu mera ina ma fau o mataio fenga ia ma tai o le kalesia i tai ia Jerusalem le au to ina ia mai sei la to o lo tai ia le tele o vaenga o le lutu i tai ia Jerusalem la was taulanga la sa tu kai
la Fariseo, la Wesene. Ai, Maria le fatulanga ina e matai o lana matau. Tātou teo fofo i le whamamaunga matai o. Ona o rea mea tonua i e le fefe. Ma o Yesu o lo i loa ai le a mea tonua le tua. Mo mori mai ala i lona alo. I nā tonua le tau tau whawhita ut. Tātou whaitaula i ai i whai upuna na mua mai lisun matolo. Tātou loa ai lea. Whai mai le whai upo e sumreo. Ona whape mai lea o la tau ia te ia. Wa e la ngona ea a la tau upo. Ona whetala ia tu leo i su ia te i la tau ioe. Tau te rei whaitau lia lava ea. Wa e saunia le vi inga mai ngutu o tama mea mea. Ma tama whese sui. Ona tu ua loa lea la tau e ia. Ai mari watu i tua o le ai. Wo o i petania. Ua nofo ai. A le amatanga la lea o le whai upo lusu ma tolu den tatou whaitau ina. Awa onga ai a Yesu ia mese o staulang sili. O le lava o taulama lava taitai a Yesu. O no tūlanga ia e pei o lana mōli mau malana tala inga. Lea reina fisilinia po ai ia. O whea mai le pule lea e pea an whai atu. E whaunga lava e matai o ian whamaunga le leo wha perfecta mai whengeng tuai. Whamausalia ai le mau o Yesu lava o le Mesia. Le voi wa mai tangata ma ia la wastaulanga ma la wastaulang sili ma to ina no u fa pe mai a Yesu le voi sumato. O la ia le pule e te fai ai na mea. O ai foi nana tu ina atu ia te oe le ne pule. Ma nei al fisili. Sauno mai le sunga lai ti. Sungai la wao ya tu le pa ya cha. Pura la mena le fisili ia to ina ma staulang sili. Sole. O ini o matua ferme tsawa. Ya ele pe fa ma fa e le tu stala o le vangalia matayo. Tu langa wa leva na tau ave mai ia tala ave. Mai me an ferwa ia Yesu ile tu maro ka leia. Fa solo mai lava se tau i toa ai o Ierusalema, Petania. Ma ta pena ilo na urfale ile rau mua o le karesia i Ierusalema. Ai, a fai tau atiri ni tatou roa lea. O la e whamanatu fo i Yesu ni mafuanga warenga aralanga tangata ia te ia. Ona o le taimi o le tua wa taunu. Pei ona longo mai e le leo fa perfecta vengeng tuai. E lenga te lea. Ia, o le tūlanga o Ioane, le baptiso, ma Yesu. Ma le motu o tangata o talitonu ia Ioane, o le perfecta. E pei e fa pena tūlanga e lei, ona tari Yesu, le awos taulanga, ma le autoina. E tari te fisiti. A vai a tau tele tau a mai pe mai pea le ngā ruenga ma le wala wina o Ioane malan baptisonga ia tele tau at fo i po ferme mai il pule le o le e te lo ai le mori maua mataio le ata mai el talinga o Yesu o fisili a le a wostaulang sili ma le mato ina taitai o le kalesia i Jerusalem. O alea mai ai le tu tangata. Dengan ngana le tangata e mala mai le tangata. Awa paula ora wala fitfidia le tua. E au ina le tangata. Awa o ngana uma. E mai le tua ia. O tangata uma. E pula ile tua. Pe te iutaia, pe te le iutaia. Le ai o tangata uma mai le tua vangana wa e tau nei se si e tua na. Fai le tangata. Pei lau tūlanga ia o le tau whai mata i e whamama lama atiri ai. Lana tala i ai Yesu o ia o le alo o le tua, o ia o le Mesia. Ia o ia o la whai mwhautanga. Wata se anu nei mea leina fi lau. Le mtap Sicili o awa o ngā mata mai lava le kinese. E tūlanga o le whauwhanga. Tūlanga o seifua mai o le tangata. Tūlanga o le anganga o le tangata. Where teini.
ia o fi nau ngau mai ia a o le mele i ele o le fi nau ngā ruenga le o le fi nau le ami o tonu le tua e ala i ngā ruenga whaola Yesu Keriso e le tau ala numera a ta ua le tustala mātai o ngā ruenga o le ami o tonu e lavea ina i tangata o e ua vai ma matara noa foi to taimi o Yesu lunga le maunga o liwe la lava le mea le whaatali a ia tai se i o pongsa a wawa le wale o iei le moto o tangata wala titi whai numera na o le au so ma to titi na muri atu na wa umana to tau mawhitanga mena e mawhai le tato ai taimi dea pongsa to e tu la foina ai sea ia la au so ale wa ia au momoe le moto o tangata e ara malita iau ia atonu o sui le aranga le poa lea ia pe o nane tau toa ia le aia mitapu tuisili e mataio o le numera le tua o le numera o iai lea mi atonu e ola ai e vai ma e mafutia a le numera whakaisala whalangolango le teo tele o tangata ma fita ba upenga le maaina na mawhau iai la o stauranga le wha moe i le mesia e sau e pei o le numera kaisala sau le malosi sau le toa wha le tangata sau ma upenga ma vaenga au le vaenga la na e le ai le vaenga na va kaisala ma le vaenga malo na va ai e Yesu ale malo le o sau ma Yesu e se le lona wha vai e wha vai i le talitonu ma le wha tua o tangata i le ngā ruenga wha aola o ia sau mai ia. E ola ai le anganga o tangata. E ola ai le taimi nei. E ola fia ai. E ola ai le amia tonu ma le ola e whaavau. Le o taunu. Ia vei o se tau whaina atu whaatasi tatou mta upu. Nei tau a fiafi. Ono o tatou taimi. Ma nei ia. Haftai ono o le taimi au whainga pālota. Ia tirisilane sa moa. Ia e tango e whaavasenga e le whiau. Le ua abatu le sunga le whawhengainga ia toi mase ma talatala no whaatasi ma le wa ai ar tustala ta ua numera e le ta ua la numera te tele ia ai le o iai le amiotonu le tua ai pe to ai titi foi numera ia iai le alofa ia Yesu ia o lona winga o lea pe ua vice versa le mea ma le lalolangi le teiminei i le tatou atu o Samoa, Amerika, e fua i foi numera i o e filifilia o se tura i mai e fai mataitai. O lea la pi wha matala e matai o, lau tau pui atu lau sunga whenga inga, e le tā ua ia matai o, le to a telo le foi numera, ai le o iai se ami o tonu le tua. Ai pe to ai titi, pe to ngau, ai iai Yesu, o le mea malosi le na, o le mea malosi le na, au ta pena lai whenga pālota lau sunga le whenga ika. I leila antu e wa ai le tā ua o le mele u tātanu i. Ia wai pe o le vai a whal tangata le vai whakaisara. E mo le tā ua whainu mera, tā ua le malosi, o vai ngā au tā ua fita, tā ua le tamawa a inga. Ma ia mea uma, le malosi. Ai pe ona e sauno, e o le ua whiri wai. E le tua hala ia Yesu. Ia tūlanga o le mea e te tauan wha tā ua. Wa ave i lunga le mea e le tāua le tangata. E amata mai ai le whinangalo le tua. Ai mai le mea e tāua le tangata. Le whaingo whion tātou talia. O tū e pito i lalo. O lono winga e pea o ngā leli. Ai whia mua muri. Ai whia tai tau tua. Wa o ia mea uma tātou te maua le lalo langi. Tau te o ai tū. Pea upo tusi. Ai ravlape. Ele vai lava le vang tau tangata ma na o ai maua me ia. Maua le whainu mera o tele o le piliona ma le piliona tala. Maua whare te tele e le tasi a thia ia pe o le mera nā te watunu. E sen whale no fo ai le presidente in New York i le mea o lo te waitama wa inga o tātou. E sen whale alwe e vai le mawhanawhana o Florida ia o ina lope fiesi fale wa whainga nao tangata pe o tātou ia mo tātou ua lau whatutua e whamari e ina i le mea o iai le alofa
ma le ame tonu me ia tāua au mai vai e kāresia me atasi o tō tele o lau whaipo o tātou tonu i o le manuia ngā sao o le vai nā wal tangata a le vai vai Yesu e le ai o le tāua o le numera e loa i le ngā ruenga la vea i o le tangata whatutua o ngā ruenga o me tāua ia ia e pea anwa mai eitala le tunu po le ato la iti a whafsanga pulpul lima whatasi ngā rurua whatasi ia ona maua lea o le tō manga o le malosi sa whawali ai ia mea na pe sinu whaintawa tātou whaingo whian tātou talia mea la e whatou sina i o tātou mawhauwhau o ise whia te e stawa le tō iota la e mai lea wanoa e te e le Rolls Royce ia e pei o le vaingal na i lo tantungunga o lo tangwhai ai mātai o le tangata ao la fonga e a tamai le whaingo whainu mero mo tupe ma ia wari li wailan tāp sisili ma moli mai e tala lei e moli atu i mata i tangata i utaia ia le awa mai o tātou vai tau e pei o an whai atu e le tasi stu stala o ni tala le anga o mea na tau ave mai i tu singa a le vaenga ma le vaenga ia ma vai le timing fa ma wai ma le timing na fa ka no na tus o le tempi silanta wa le tempi le wa mai ni tusi ma vai ai sina me tāua mo i tātou tanta whaitau le ngata o le taimi a o le mea na tusi ai ma le mea ma fuai tātou te whaftai tātou tupulanga u whamanuia me voi la lea e ene watu ai peo la nganga polokalam e tātou te whaitau e tasi atu spaia se tātou whaitau me nā tātou te fitu whai tātou whasoa e pauan whasoa e se o le whasoa e whamalo ma tau whareanga resi tangata a le whasoa ai e whinaun manatu e lei o le mea lei ia pea na tōma tau ina pea lo o tau mamalu e sunga i lau ao i taimi uma e mata ngā rurue ai e lei e leo ni se atoa e tātou la fo asa uma i ai ia wa e se al tātou whaitau e se tātou e ka leisia a wale whale a ngā e lesi le ka leisia lesi atou nua e taimi e la ai le laina nā le tau e ngana ngirisi the fine line they will overstep ia au se ana vo i polo kalama ia le ai se fa mo e tau fa le anga i se fa tu tuanga se ristangata wa tata wa sa mo ia ele ngata le tele wa kalesi au va pena vo ila tunu nei o le tua tele o kalesi i America ia fa ta sia ia male kalesi i utai le ala va tu la mai su nako le ai male ai ia malo whaftai lau sunga senga o tātai mire toi iwa tā minu te ia toi ia wat pia ni ia panoa ia sau donga muli ia whaftai le amanoa o toi tu ina mai ia vāne fōi le whafonga le mamalu o le atunu o sapspaial nei whamoe moe me se lava o tau e tu mau pea lo o tau anganga i le langolango ina o le polo kalama si fonga tai au fo awa o le karesia ia o lana me whainga ruenga o le tio tala no inai ma ta upo e au ngā mo le mawhauwhau au ngā mo le soifua tawivi au ngā mo le ola whale anganga e tawhai se ese o le soifua sa ili manui o le tangata pe vo nei tawa fiafi man matau fai atu fa malama le wa inga mataio ia Yesu i lona vai tau ma lona to mai na yai ai le vala wina Yesu e fai miso o lona winga la lava e lona mafau ma lana matau a onga le ri ia ma tusia tuloa tangata i utaia ele ngata i tonu o Jerusalem a we o lo ta ape le malo Roma pe ala o i me ma fu ai le malu ma le fata waina o le ainga le a mataio o tu fa fenga ia mataio ia
Iesu ma o staulanga ma tai ai fai ai tonu o le i o mata o tanto nunga o le ekalesia Utaia Yerusalema le ai pa ia ka ua i mafaufaunga o tangata o le tua na ia filifilia ma o se whengainga mai lato ia o le tatala whengainga no Yesu manu ia ile la langi atoa le tau te le pule la i le tua ma le whengainga ma Israel wa le mele o le whaitam whai mātai o au mai o tātou au na o tātou ngā rulua i le whātoanga tātou te le pule i le whātoanga e pule lava le ona le whātoanga o tātou o tangata o wala wina ngā rulua i e kālesia a tātou te le pule i le kālesia tātou te tautua ma au na i le kālesia ai pule a le li i le kālesia whawheo na tātou roa le pule ia le au mai o le pule i le alofa mapu i tangata ua pupunga ina ia ole to nga pule le na mafu ai on finau le tangata e alu le lotu maua le tamawa inga ele maua ina ia maua ilo na vi inga ai maua ina ia mawhai ona papa iatura na ngā ruenga la thea ia wala ese ia lelu manai le whainga taulanga na mātou e kāresia o a wansi uwhanga le tai au whauwa be fosia o e kāresia e le UCC whainga taulanga le asani ia o la ua whautuanga i le tūlanga fo ai male fia fo ai male taltonu fo ai mea wa e manatu wa le lei e fo ai aua le fo ia va tau anau wa ina va le tonu ai lor fa tua ia male va ai le tua ai fo ai fia fo ai male mea tau on fai ia manuia ne tātou au whafonga me wa au mai nea tau la fia tātou tau mawai le anga leo le li le as tau whainga ia o le mea wangata ai marus whea voi o ta o toa le tonu ia e tō whaitama la o tō whafonga la tu atu loa le sunga i le whatonu ia na te wha umaina le tātou maftanga ona o te talo whai wai lea whaftai tā mua manatu o lea ua tātou to e taunu i si ui o tātou por kalame ma lo whaftai ia le lava papale mafuai ona tātou wanga i mai le whaiunga mo le tfoi whaftai i nisi na whasoa mai manatu malangona pea na whai atu i le eise ato atoa i nei pea i le whasoa mai mo le tfoi langa whaftai lau sunga le whangainga ia mo le tapenaina o le tāmta upu i le nei aso o se whi au tāua mo le tātou por kalame e le o le fwai numera e fua i aile wala au le atua po pe to atele ai a whai i aile a mio tonu le atua ia e le o ina fu e lono winga e tau ki toi tilo fu i whaupunga o tuso o le pule o tofi uma mai le atua e le leilan tātou toi tilo mtoi wa ili le tuspa i ai fwai tua o mea o talana le mana ia le tala mataio e le o whai numera le mea tāua o le tama loa o numera mana ia la fe au ni aso tau te o tātou au ta pena mo le whainga palota i nei Amerika o tutuila mamanua ma lo tutu atasi e sila langa o oele na eta oto iai a se sere tangata tula i mai e whai mapule e toi polono winga e te toi tilo i te mio lau filifilinga o tātou e iai le pule o ta oto ai o lau filifilinga e manui ai le pule o lau filifilinga foi e oti ai le pule pe na le taua na le feaua matei e pi e kau i le whaalufonga a nofo lei mau ili matoi whaamalu le leile talanoina o nā lo ta oto ai te feau sili mo i tātou nei fiafi whaftai tele nau sunga le whangainga ia mo le ta pena le lei o le tāmta upu e whengatana mana malama i tangata a o i na manino le lei to e nofo le tangata mtoi wawai ia e se le matang o fia le nei feau se lau tangata filfilia a whai ele iai le amiotonu o le atua e iai le me i ona tuatu a lima se fulu tangata le to ai titi tangata ai a iai Yesu e lau whai marisunga le whawhenga o ina o lo to ai le amiotonu ia ma whapea ele maso ma leo le nei a fiafi mo le atu le ngang whaftai o a fo i ni saunoanga
ia mani tulenga o le tala whengai lau tō whaafonga mai. Ia maru awi whale, i le a tō e le whaiwhi au lea, ia maso vai vai. Ia o le nei lava i tū la, ia tasi ia maua se mea o ngā tofu e tātu o sa ma awa o mai ia te o tau, ia i fu isa o ngā o le ma tala nore nei a whiawhi a vire nā iuta. Ia whai ai o le nei aso, ia e mori atu le ngā whaatai sa mua, tātu tue whiro i fo i malama tai au. Ia, i le angare lei o lo tātou matai, ia tu le awanoa i lau sunga le whengainga. Ia, ta mai ai. Ia, o le nasa moa, sa tātou amata i le tua. Ia la tātou whai ufo i la tātou titalo whawhitai i le tua. Se o tātou ifo matitalo i le tua. Ia mawarunga pēr sau vi inga le tuai. I lo mātou wola tau mwhai, ma au me alofa foa i mai. E li wairo mātou vai vai e whai mau vi inga. La mātou whaasoa i le nei tau wafiafi le tuai, oro mātou wha moe moe le nā. O hafo i wha le tonu oro mātou tau mwhai. Ia ui mā ngalo mea uma. O nā, o lau ala pere o Isu Keriso, a o lo mātou wale i whaola. O la mātou tau mawai i lo wangarelei, mo lo while mu, mo lo manuia. Nei māsa uma e whaavavau e whaavavau lava. Amen.